O te toi whātaro whātu sa moe lau whaafonga o le nei aso, o le afiafi o le aso lua, i le nei vaenga o le larolangi ia po mātou i California, i Amerika, o le aso se furu malfitu o le masina, le ua iai le fōlaunga fo i o le nei vaitau, ia ia le taritonu o le lavala o tau whai tutusa, ma tumo i tutusa i tātou, i le tausinga anga le lei a tātou matai, mwhai ai o na taitai mailo tu sui fua mna uola, ia mwhai fo i on tātou sapi i ona manuia. Pe ona iei le nei tuaso, i ono ese aso, ese taimi, ese tau, ia i lau fita whaafonga ma lau whaafonga mai fo i le tau whai e whaamatalatu tūranga fo'i ma le taimi e mai se fo'i le nei tu aso. O le aso lua, Tuesday, the 17th of the month. Ia pe o le nganga whaftai le nasa moa e mori tuai, ia so mātou nganga fia tele, ia ona o le tātou tau whai tapue o manuia ma tātou tufi tau whao, ia na mea alo whataua i aso teitasi o le vaiaso. I lava te tonunga sa moe le mwhaia o no tātou laa ese. Ma le wha moe ngā io wha tumu i ai i o tautua a mani o mātua mai ai lo tātou witi se i o ina avea tātou matangata talavou o le awane i ngalo i o tātou a matamea i le atua soifua. O le taitai, o le tupu au, o le pule sili, le ngata o sa morawa ia, a o le lalolangi atoa. Melea, ia e lawale ngā whaafitai, ia ona o awanoa ua mawhai, ona o tātou maua, ia so taitasi o le vaiaso. Whawhetai i le atua, le nata tautupu ai, i na ua na lo whafua, ia te tatu manei, ia pepe se, Alleluia, whawhetai, ia pepe se, Alleluia, whawhetai, i lona lo, le na fio mai lunga, le manuia talosanga atou ma mea e whai ia pepe se, Alleluia, whawhetai ia pepe se, Alleluia, whawhetai. Whawhetai tele le tua lo mātou ta mai lo anga le lei. Whawhetai i lo alofa o mātou mawai manuia o le ni aso. Whawhetai i lau taitainga o lau leo leonga lo mātou fafo ma lo mātou fale. Whawhetai le nei aso fōu au lia ma le manuia. Whawhetai le ola ma le malosi. Ia a fio maia. Lo wanganga pa ia ua whaia mo mātou fesuaso ansili. Tau lua se tiute ani au unanga o le nei aso. Ai wai le aso ina ua pō a oa ni ngā ruenga ua mawhai ona mātou whaatino ina. Ni ia ila au fio aile o mātou tangata. Whaamangalo i mātou i mea o mātou se maang salaita mai. Oa o mātou whaale tonu. I mea o mātou le loa le wā mau mātou soa tangata.
a silo tātou whawhiangai. Mangalo I mātou. Ui mangalo mea umata mai lo suafa Yesu o mātou ole mawala awai. Amen. Ia, ia le manatua. Lele iare tātou whaabua o me ao na whaabua yang tātou whangasolo I fwere ia tātou tautua ma tātou por kalame masani ia o te pea o na tautua ina kwailo tau pa ia Samoa. Ia so taitasi o le vaiaso. Taimi lava le nei o le afiafi. Ia nea lei o na whai atu o le au nanga o le afiafi. Ia o na taimi tala whiangai, taimi tala whiaunga, ia ma taimi o le tele o mai afi au mga ruenga o le aso, ia o na tau whai lava le whaanganga, ia le taimi nei, ia o lava le tautua whai pea, lau si ufonga o le tai au fau. Ilana o nanga masani, ia por kalame o taua o le lupe whalele. Ia, ia li tatununga sa mo e au pea ona o whapai atu, o anga I atu le ngang whaftai, ia I le mamalu ma le pa ia o tātou atu e afua mai lava I maunga te tele, se ia pa ia maunga iti, o le tō wha le au sina sina, le au matatua, le lau au sina sina, ta maa matina ua whanofo fale, o nisi fōi ua ave I mo meo homes, I mo fale fōi e tausi ai mtua tausi. O nisi fōi oro whape lava o na whatuma wina e me neo ainga ma whanau le tausi o la tu matua tausi. E ala ta maa matina ua matua le toe manatua mea nei, Yo ua latu ua na o na memua ma me tua o matua fui ua tua le toe mantua se mea. Yo toe a whaatari le taimi malanga ai. Auro whaia pea le ngarwanga tausi. Anai ainga o lea. Ui sia tangata ua whawhanga I lunga moenga. Yo na sia na a mai lava ma sia na toe manatua ni mea. Yo o fui se te talo, se lotu, yo ia matua tausi whapena, pauanga sia na mea mantua o lan te talo. Ia o lato fo I le I whapea o mātutua tele, nai ta māma nai tina mātutua o whaia ma sili anga o mea ni o ainga. Ia o loo iai, ia le manatu fo lele ia I lato, o la lato te talo, e manui ai, whanau, ia masa I linga a mea nei o whanau. Ia pi whapena lava ia le au te lenga, ma le lau te lenga o loo iai. I mo meo matua tausi, ese toi ngā matua tausi. Le si matua tausi lau te whai atu ai, pe o le si tō tele nā rau ave I mo meo whale tausi e tanta matua. Tua le toi au ngai se mea nā re tari anga lava ta oto, ia e whatatari, ia o whaifo I o lato o fufo I e whaongai mo mea piu toi pepe, mo taipas, taipa, o wea le taipa, ia ia Ia, ai le mwhai on tatu o esei ma meo peina le whaia fo ia no whanga I aso o tatu raiti. Ia, eli tau I eni ma fawhaunga, I Samoa leo te tala no atuai. Ia peina tau mawhai ale ainga ia, e tausi o lato matua. Ia pitai o leo o atu I Samoa le meo lea. O le tausi to a tele, ia pi o le amata le kalisia kātoriko I lana por kalame I nai vai lele. Ia le vaenga fo le o tau o le fo le tau o le mapui whangalele. I mapui whangalele I to tonu o le ai o le tonu le nuu vai lele. Ia le fulau whatu le si I savai ia matu whasalele anga. Ia o inasa tu wailea o ngā longo pulotu. Ia so ia. Ia lau tau whalongo atu. Ua tapunia ia
ni kolisi maualunga foi ua tasi le kolisi maualunga ale kalesia katoliko sai ai au o talamou ioe o tele ia onga ai ai ita mai tio na matou nu na tau sa vali na onga iai I longo I pulotu I le na vaitemi o le le late 70 ioe nga I le 80s ioe pe o le vaitau le na sai ai le ia le onga na Utah e alu Utah le awala e te latu ro e te alol matou nu tau atu I fusi vai manga pitonu o tau vai manga ala na endo vai manga e iai le awala ngā lua e alu Utah le awala kolosi na latu tau Utah le tuatane ia o ina lasa iai le aonga le tau o le longo pulotu le latu toninga I e lanu whaasokalaki ia e pe lanu ia e whapena le lanu mua sama ia ma le ofitino sama ia te le lon mafuaanga na tapuni ai e tasisi na aonga telefoi tama whanau a le atunu ua nei umai nai longo pulotu ioe o loo mau tūlanga le lei tutonu o tanga luenga le malo company tu maoti ia u le loa pe uma o tapuni whaatasi longo I pulotu ma le aonga le malo I vai pouri sa vai ioe pe o awana o foi isi matoa o ngai avele na taupa ua ia ile lima ioe mamafa o le malo e tapunia ia avele pe tai ia na fina wina lava na male whataunu inai ia le lai o mai temini ai manu whapene foi ua isi me foi whaiuta ile compound avele ia e tapunia le au pe tai whaftai le tua o lo whasawina a pe tai o longo I pulotu tapunia le au ngai longo pulotu ia lea ua whatuinai ia le nofuanga le tausi ai le au mātutua. So e whaifo in tatou nau awa lea lau te whai atu au. Na uola mai lo tūpulanga iai matua tausi o na matu ainga. Nena whai tau pētua lua wha lima ono. To ono. Lua wha lima ono. Ioe. Ua marili umala. Lei masesio I la toni na ave se home. Aisea. Ele iai ni mea whapena. Ele iai se mapui whangalele. Iai se apio na tūli a whapena. Te lo uto. Ele ngalo ia tia ule si lo matua na o matua inga. Le lo matua o lo u. Ioe. Sofa ia whaangalu. Ia pile la tue o tatu porkalami o tue tala noa ile ioe teimi o le tuanai. Lo matua le o matua inga. Ua matua le lo matua. Ua e mariu le lo matua toe tasi alo na nifo pito I lalo. No na nifo. Ioe ua le ai umani o loa le lo matua. Ai la na tama. O le tama le alo matua ele mwhaina, ele sana tama moi. O te tonu o le matu ainga ia o lana tama pi I o whanau o le ainga. O le sofa o sieri o malai fau. O malai fau o lona tama ia le toi ina o le matu ainga. Nisi fau I matua tau si tonu o le matu ainga. O le toi ina ingo ia seiuli pele. O seiuli pele la. Lona uso sa fo mai aso ia le toi ina ingo ia taula papa anesi. E uso to ina ia o matu ai taula papa anesi la. Ia le fo ia tupunga mai le to teleo. Ia le li sa football I nei America ino ia anesi. Anesi I mean malai fo anesi. Pena pi tupunga o tanga manei tupunga mai I le matu no fanga le. Ela la no famtala le o matua le. O seri le o malai fo. Na o matawina ia sola o matua malai fo ia tia o masalo malai fo lona lusifu. A befto a o balus pesfurua. To sanga. O sufa fo yo to sanga.
O taimi o te manatua ai le lo matua le o whaangalu. O whaangalu. Whanaua ia por the great uncle o tu ina ingo ia tuila epa laulala. O tuila epa laulala. Na ia whanaua ia le li o ro pailate nei i valele o tatu atu o eti laulala. O li o laulala ia manisi o whanau. Ioe. O e foi. E tira blala o lona tama. O le tama mo ila na lo matua leo te tala. Ne tama te tala. Whangalu. Whangalu la. Mele na matawina le lila. Le lila o matua inga. Tele so whaia malai fo. Sa whaia ma pe. Ia on o le mea mali e. E whawhanga e le li lo matua. A whapio se ia. Whapeasia na mea e tangari li e nana tu le a whatu le lo matua e le ioe. O le mea ma, o le tala moni ar tala leo te whaitua. O le mea ma lia la lau kama lea. A tango atu le lo matua e tuatu le whafonga o le lo matua e le fia e lo matua. Tango le lau tama ai. A le sai le ioe. O mea o toi ainga uma le lo matua le. A lamu le lo matua e le fia ai. Lo kanga kama le ai. E tango ai le ioe. O pe lo o nofo ne mo to e ma fau. Va ai e tu pulanga tatu temini e una fa yaki. Pe e to inga ai o la mori ma wola le na. I se li ilea o lo uso na mato wola fa tasi mai tutun lo le mato li o fa ainga extended family. Pai tu sa pa. Ioe. O le lo matua lea o le grandmother ia o le telefo i whanau o tamamai. Le li o eti laulala. Pe o eti laulala na ma le li o Lance. O Lance laulala. O ri ena o tu sa o isa vai. O tu sa o tu nanga lua le matonu. O atu le tu malo fato a atu i le fifi. O atu le korisi o Samoa. Ma tax umar korisi o Samoa to lua. E o tu sa o i sapari i lo matu ainga. Whanau na grandchildren a ngalo lo matua leo te whamatalaina. Whangalu. Whangalu na whawhanga e tangata lea. Ioe. Te wa ai e le atu se whasia ai pe toe ruai mai e lo matua. Ka ke wai kukanga ri ai. Ioe. O no fo leo o matua nei matoe ave i ai lo mawhauwhau. Talo whaeso le. Le ese ino le. O le li le sa whai matama lo matua le. Ina ua si ti atu luma o le mātou a inga le pai tutu. Ma tausi ai whaatangata matua tausi. Ioe. What a memory. Le ngalo. Ioe. Ia, e alu tatununga i le e sao. E leo le tau whaafonga mai. O le whain mai e motu atu. E sao. E leo le tau whaalonga mai. Ia, e sao. Sao whata. Sao oe. O malai fōula le nā o le atali i le nā o taula anesi. A o le nephew la o malai fōule nā. Sa onga i nei Amerika i le USC. Le leo he was a running back here i le kapi fa Amerika. Ia o tangata uma nei o tupu anga tangata nei mato wola fatasi mai i lo matu ainga i le pai tutu i sapari. Ai ua mafua ona pa i se fa mole a fa pe o le nai e motu atu ia atu le to tele ia fa mi ona le fa la motu atu lona siakia ela device fa mole o ele na fa mai e le atu ia le
Ia pe le winga le utala pe toi ave itua ta penanga o mo meo lupe faalele a mea nei o ainga e oe au si li lana o lana o lo soifua mai e o te minei si usole sofa ia malai fou se yuli o lona tamā se yuli o le uso lona tamā le toi ina lea o taura papa a nesi Dr. Anesi so pe ona i tala i manatua si o ainga ma si pausisi no uola mai ai no o watu i New Zealand i le lua vesta wai ma tala no ai lea ma le konesula na fionga ia a fe mata ai ai fai tau mai a fe mata e mate ainga o tau songa ia na te fisili mai ia eti laulala o lo i New Zealand o lo lele i le va lele a New Zealand base ele o nada commercial flight pe se kako flight o lo ferwa i le teminei i le va New Zealand manisi atu nu ia pe o la tau mata watu le na io e tasile na pai late sinia pai le tera tatu atu nu Samoa te lo tasile na pai late afa pe fa manuia ina ia tasile na tangata e mawhai ona to e fo i Samoa e ferwa i se va lele o tatu company pe afa manuia ina eti ia e li o matua foi la swafa li o matua o le matu ainga li o matua eti laulala o siona grandma lea o te talanoa tuai ile e se foi i tatova ai tatova i taimi o le foi la o sau le talfo o le ua ngai e ave o tatou matua o i nei Amerika e iai ai tu ainga fale whapena e iai tangata mio valea. Wana nofo tangata ma tu cameras ma set te cameras o tonu o le whaasa wā i o nisi o tangata o lo i tonu o fale ia. And I hope ili aise ai avanoa e whapena aise au au nanga i lo tatu atunu o le tuu wha tu atu o mātua o Samoa i fale ia. Mapui whangalele, ma le longo i pulotu. E iaile talutalonga talusia. Ia aua. Ne i o iai te winga whapea ia i latu ro whatino inga lea au nanga. O le sawa ina o nai o tatu matua tausi aisea. Nga foi lo wha matu iai le wha moenga o ainga. Tu iai wha moenga ainga o nisi e lintangata o matutua. Pio tangata foi ua whaale tonu mawhawhau. O nei tangata lana, au na whaalongo tata, e matua i safua e tama iai. Mo i ala utala. Ia, tele ni whatpui ai nisi. Tele ina le, ai le whapela, whaifua e totongi ni tangata. Anyway, toi pa ila utala le mafua angana le, no utala noa, i le matua tausi lo matua leo le matua ai. Ma le tangata na ia tausia. Sa whaima pia, whaima tama whaia lo matua. Ile se tama mo ia le lo matua. A pe ua matua whanau le lo matua. Le isi grandson no le lo matua lea. Lea la o lo nofo ni le sa o le matu ainga le teminei. O li o matua se osi. Ai o le li lea. Pesa whai matama le lo matua. I lo uwe teimi. E ma lia la ai. Mata uma le matu ainga. E lo uma le matu ainga. Ia le mele le li lea. Io e le ino. Atu mata non fattu to tasi ale ni fo le lo matu. Tangola lo tama fa fangatu le ai pe to luai mai le lo matu le mana o. Tangola lo kama ai. E matua i le talia ina ele tupulanga i nei ona po. Io se le mali e vole pre falling e tatu te ino iai. Ia a o manuia leo leali si li si uso sa matu wola fatsi mai i lo matu ainga. Ia aya oe le te whaalongolongo mai. Oe le te whaafonga mai.
Lea se tātou vaai fea ngai ma mātua o tātou mātua. O una ola mai mātua, yo o lo tina, to tele yo mātou. To tele yo mātou na tausi whaatasi mātou. Yo tausi whaatasi mātou. O te tau isi o uso o mātutua o yo mātutua tangata. Ai talu ai o tangata, tausi atu lea ngā tupuranga o. Tausi atu lea ngā api o mātou tangata la iti na iai. Tausinga to ina lea malo matua. O whanau ale ainga poto ale extended family. Tausi whaatasi mātou. Whaatonu whaatasi ia oa i whaatonu whaatasi o te le au, o te le pō, o te le ioe. Toi ngā lifestyle nga. E mali e. Whaale mali e te leisi taimi. Iwa fui pere, e alu fui o ke ki ngā o kakaringa sole. Ioe. Ta va ai atu la i ta maiti le freedom o isi ta maiti o isi ai. Te va ai atu la ta va fa fia mai si ta maiti fa mai ale ai fa asme. O mo fanga ta topua. O mo ia la ko go fa ina me le si va ai atu. Ia o foi la ina na fa le tonu la ta fa. E fa tu sa ta i te maiti o isi ai nga ta maiti to. Ana ka ke vai ko ka mikio. Ona foi e pele mapu me ka mikio nga ai. Ne ai se ve au fai. O ringe ia fa sufi ka ika fule se le mali. Mali e yo naso. Ai longa te fa pena ne yaso. Ini si lo matua si yo lo matua sa matu pulenga fa ta sitalo fa si lo matua ai ua po soifo e olona ingo lon suafa e min fa suafa e lon ainga e ese nei ua ese nei yaso lo matua ingo ya ese aron fa uminga ua ese nei yaso ai matua mai ya chau meaning lo minga ile tupulanga fo e lo matua le malana fa tau aona matua te le la suinga mai isi tupulanga nei lo mat sila tatu te leo le mele e ala funu uanga i whamtalanga le mele ta le atina. Leo tatu mai tatu vava o ai lo tatu vaitendi. Tatu pisa ai ma tatu tau fao ai po ai sa o se. Ele se men tatu amata. Ele se men amata me se temi me ono se furu ina utu tota si samo. Leo te tala. Pelo matua le pelo tala no o i tangata o lo ai. Fai ngo fieno malama ila tala le tam fai fam taratu ya te oi. Io o le lo matua. Tu de aba ai e nga tero atitiro ila fa na le ai le the way how I grew up when I was their age. Ile termine. E lo ngara te tari e lo ngara te tari le mole le o vertu e tau whawhanga le lo matua lea. Tau whawhanga a batu le mana o ina toi ruai mai le lo matua e tango le tangata lea. Au mai le mea wale ngutu na ramu le lo matua. Le pepelo la utara le whai atu sang. E ese tangata la ia. Tangata la nei na mato wola mai tono le whasi ele lea. Ioi. Na mātou tausi i ta māma tina o le ai. Na mātou whata e ele i iwi mamango o i lātou o mariliu. No te lima ia. Na whata e ele ai iwi e a fua mai ai le tingi po o i tau i iwi o tamtamai mai. Ioi. Na mātou ngaruenga na whai au la itia. Le ngata ina whata ele mtua tausi. Whata ele ma iwi ma mango o i lātou na mataina le ainga. I whengo fie. Tole aka whamakala ngi ila ila ta whanau. Kili loka ke vai o kape pi aka amu epe whawhiwhea. Pe iai are te me sink in le iai ma whapeka.
So dad, e mo ngakal. Fatu, said, say fai em kau whanongo mai kau io e. Amu ia o tō roko mai ngai. Ko kingi fōri ka iau, ko kingi leo auri, ko kingi le afiafi. Io e. A ole mea sai ai. E misi a kose se e vai. Io e. Whako a maua soka pe se e vai le lotamiti. Io e. Na wha pele mea koe ki a kātisi masi o ngai wha pele anga se vai se i vangana. O le alu ma se e vai ku i whafo se whalo se ai ngā ngalo ina. Ia sauro asi o wailis kami ki o le si ai. Le mali o le olanga a o tātou tau mawhai mai o tātou a inga. Manai o tātou matua tausi. Sai mai. No, baby. Thank you. Yeah. Thank you. On sa I mai na. Yoi. O swinga. I leo se mea e whaingofie ono tātou talieina. Ioi. Tātou te talieina swinga lelei. Ma swinga te tau ma tarawhia ngai. Ai e fwoi swinga I le mawhai ona tātou tau mawhai e sui. Ia pēni swinga. Tau te whaongaina swinga lelei. Swinga tarawhia ngai. Ia pēlau no whetu swinga o whale ia e a fwoi. Lea ua tausi ai I la tau ta māmatina matutua o le tātou atunu. O te tari eina I le according to the time. O te tari eina e uia. Ioi. Ai meise foi la nei atunu. Pe afa pele talawhia ngai lo te mi whainga luenga na to rua le whale o rua le iele matua tausi. Ai le tau I marua te mi whainga runga. O te tari ara le ave le home tausi ai. Ai awane ngalo. Awane ave tiai. Ai wā pe o tele whapena. Pe ua wha o ngā home sia. E ave e tiai ai o tātou tangata. And I hope not in Samoa. Ioi. Te le tatonu e tupu I Samoa. A whai ua ave le home. Ave longo I polotu. Pe ave I whia foi. I la ringore mea. Mapu I whangalele. Awane I mapu le asiasi ai. A asiasi fo iai. Ia ave sina mea ai asiasi ai. E mase mea nai tangata matutu. Pe ave umasina mea mo ioe. Awa ore pe ualanu whamanatua. Ia nei tangata ole pe tau whapena o le temi nei o te alu I le porkalame o lo iai. Every Monday, Thursday. I mean every Monday, Wednesday and Friday. O sona o te alu le porkalame. I vanga I mau ele mele o le fatu. Te alu le porkalame. O matamata mai te mi whai matu le sona. O whai matu kolengi. Le leira te fia te alu ina ese mai la walu le gym. O le gym mele ai o walu la I le vanga lea. E whai la o kolengi. E monitor with for nurses. Ko rua lau ka mai kai lau ke monitor inga mato. E to lima mato vasenga. To lima mato vasenga. Atasi ala ia mea mo te tartanoia. To a wha mato tamaroloa. Male masi tina me uli to tas. Ioi. Ai o whaitau atu la iai.
Peo wa pito la titi ene matua se le sito ina ia ua. Le varus nei tau sanga nei. Ai te vai le to ina palang. E malosi le to ina si tio fu tangata ia fai mai there's no sound. Siaki ane fa mole mole. Siaki ane fa mole lau a motuloa maulolo. Siaki ane lau fo I fa mole. Siaki ane lau device fa mole. Te langa le mana ia fai mai so e leo langona. Io fa mole. Siaki ane ia le fa le mana ia fo I fai mai so le langona atu. Siaki tatu device fa mole. Ona ia uola pila mei pe o lesi pe o le fia na listo ina le mate I mel po kala melea. Wa le whanau. So he lives on his own. O toia o ia, na o ia lona fale. But he's a homeowner. O le fia la iai, o le ua la avalu se fulu I le tausanga le nei. Ai le loa po ai homeowners fo ila na whanau to lua. So le eisi si me whawhau ma le whale o to ina. A le mawhawhaunga na to ina. O home sia. O whale ia. E te lea laina ma, e tala no maila to ina I atia. A lo mawhawhau. O le sawai I le mato mena uola e. So e tala no mai to ina, but in my head, the back of my head, o sawai, te mawhawhau ke wanda. Am ia la sa moa ele I ai ni mawhawhonga se concern fa pe I tangata matua tatu. Eisia, nga fui lef iai ainga, poto, la tau te ke ina lato. A lela o tala no mai to ina palangi solid le tangata, malosi. Io. Ai tutusa le mea na whata otori ai maua. Io. Triple bypass foi. Went through ai le to ina. Ia e mali ala pe matu tala no I mea io. E matu ti tala no I le anga le fo mai me fa pena. Are concern ala le to ina le. Pe a fa pe fia nei valu se fulu, iva se fulu, o le mfailona ferwai. Le mfailona ferwai. O lona winga, fai mele tala to ina le. O ia la. E u ina ave I home sia. Io e. So le tau ale mele mati tala noe marto ina le. E tate no fo ita ita to fa pisole ka fe ki o le alo fa ka nga uia ka ika. Fe koi foi. Ka fe ki o alo fo ngeimia. Le alo lo fa ka nga uia ka ika ave ka ika se home ka ki ai. Nga ave ki ai. Pai atu ai foi. Io e so o ia me uma e tapena I ai tato. Io e. E tapena mena tau ai le meo le life insurance le ai. Matani foi mata no toi mas tasi foi womba anga. First financial security. Pala au ia I telefoni na te vai. So le tau ala le se sengala na tatu atunu samo. Mai nei. Ia tunu nei. Ia alu o le sila tangata matuma mo life insurance. E te varus fulo e le mwhainito e whai se life insurance. Ai a whapena whai sa life insurance before before you got to that age. E te loa. E te nufuala. Ana te mawhanwhan. So le taua fo ila o le e moni mana ia si mele au mai te mai tai tupu. Tele mo me tangata le au caregivers. Le au caregivers la ia tunu ne PO I fale o ainga. But guess what? O tangata na I caregivers I o latu ainga. O tangata they have money. Ale winga na lo tala. Ale ai la se tato tupe. Le ina manage I le tamau ainga au tato la iti matala po. A ora le ai o le se foi. O le se choice. O le a velo I fale ia. A o fale foi ia. Le ai e to tongi foi tupe.
ai o le tāua Samoa o le mele o tau whaanatu atu. Ese foi New Zealand ia, ese foi Australia ma le lātou foi vai, ese foi Amerika. A le tāua la leina o toe a manatua lo o atunu ma le mena o wola mai ai. Io le tāua o le tātou tau te whaalango i o tātou i whanau. A whapeala na o la tangata ele se tangata whai whanau le lei, whai a inga le lei. Ele whapena fui la ona le amana i tele ele a inga. Ele se la utala le whai atu. E tasi la lea o ngā ola por kalamele o te whangu atu pēr i ati oi. Le tāua ia. O loutou e vaai le lei i loutou e whale ainga. Whai mo mua me te roa isi, alanga le ai a se si tangata e te tua i ai. Tau te vevesi fo i nei mea. Mea lana tau ai le system le nei atu o Amerika. Io e te sau e whaile me tau le numera whainga luenga le tau e tatu o le social security. O le numera na, a o e whainga luenga. E ti takti i ai lau tupe e te olai pe a umalu teni whaingaru. Ioe. So that is your own money. Ese mai mo meo disabilities ma mea uma whapena o le tupe, you earn it. And I believe the same thing with New Zealand and Australia. Ese le latu whatinoina ma le whain. A le tāua o lau tualalo le abatu Samoa. E le lele toi ta pena au iai le taimi. While you have time, you need to think about it. Think hard about it. Ma fai ese whainga le lei. Ioe, ai le i tuai. A whapeo le te iai le te mini i lo soifu e ma whaina fai sau life insurance. Fai i lau whanau. E te aro oe ma le varu se fu. O le me la kia. E fai a e lau triple bypass. O umana fai le life insurance. A o toi alu la toi fai se life insurance temine. E le talia o le tulanga le ua. E talia i lalo le me tau o le final expense, o le final expenses. Na o le tupe fule le au mai e tapenai le a foi. Le pusa e malangai. Ia ma le pu e li e tu e teita. Pauna le me a foi. Tua inga e lava i le mele le final expense. E vai la le tahua me le te tala noa tu. E fale yo tu foi tatu tala noa tasi foi por kiki resi te. Ai le lele ta pena o tatu mea ia. Aisia. Ola uole na mata noa tu na nafi. Iyo e. Sole. Te iyo ua. Ai e tua. Na te whai le life insurance. Lele wala pe. Ai ai la le mea fōle na au mai ni ia tia. O lea si o tango e sue atu. Iso. Le aila o leo tele o vai atu ila o telefoni. Ia. Si fa manatu lea. Si sa ulo wa finan tu atu le lungo le flyer. Le flyer le lena fai si o le mo tatu. It's a great reminder to each one and every one of us. Ioe. O le tāua, o le tūlanga fōle leo le vaia le ngata o tātou o tamam tina matua. Ai iai le por kalame, e iai le vaenga fōle le ngata tutonu o Amerika, but o lea is all over the world, a worldwide, e manatu fōi. O lea ua awea iai lo tātou o Samoa. I le vaenga lea ua whapea o le 764. 764 network. O te tatonu nai e fōi. E wharongo mai i to tele o i tātou. O loo sen mai le flyer ele umwhaino tua e lunga o le tātou purkalami te mini. O le flyer le a mai protect our whanau online. Ioe, o le la u te mata atu. Dangerous online group targeting our youth. E iai le group o tangata e ngaru lue online. Lea la lo whape mai o le ngō le group lea lo e au ina uwea i eru tātou atnu. O le 764
po le fitu se lau ona fa fitu ona fa network. Yoi. O le leana mau se mātaimi ana nei mātara noa earlier. Ai le iftapena ina ia le tatu. Mamata noila I le tulanga le lei for our awareness, especially us parents, grandparents, wa ai tatu whanau. Tautua nā a tatu whanau. I le meo tangata ni olo ngā lulua I lunga mo meo penga ta whailangi. E ngā lulua I lunga e fiso o tai ma tatu whanau lunga o telefoni. Ona iai leo le mea fo le arrange mai iai lunga online. Ia lea foi, ia le meeting space. Ia po se vaenga e fitau iai, e feiloa iai. Ma tau mawhai e nala tele ina tasu e ai ma leilo loa tatu whanau. E lunga la le mea le vaenga tonu leo o whautala tuna ni Samoa. E le lei, ia, au se teimi foi ia ona ma, ai le lei tatu matua, ai mesi tatu matua tala vou na pi tau manino ma mala malama I le mea lea. Ia, e te tau ona wha ai toa, ia, ia tango tusi lalo o le fitu ona wha network. 764. Kango le ke alu e kuko, ia te alu e wa ai, po le hale foi tua o tangata ia. It's a worldwide thing. Your organization. E mawhai o nao lato ioe le nā. 764 Network, targeting young children online. Wa ai whale leita maiti. E vai le pe tasiri na vanga ta u o tautua mo oe se taimi tatu I me tatu masani ai por kiki. Ai le sile foi na ioe por kiki. Ai le lei na take care lo tatu lo toi fale. Ma ai tatu grandparents ia ma usole tele ma grandchildren. Awa ngā lela utango e pasi la whanau. Ia la tu whanau. Whapea foi na I o ainga New Zealand. O latu to tele, one of my brothers, to lima lana whanau. Mai lea to lima. Whanau e tamitia to lima. Le toru se furu ma le fitu grandchildren. 37 grandchildren na whanaua e tamitia to lima. Tonu au kilani Mount Roscoe I New Zealand. Ioe, o si whamanuianga, ai a lele leifo ina take care, wa ai. Tautua nā, o e wa ai masa iri le mea lea tau o le fitu ono wha, 764. Ioe network. Tau mawhai e o tatu whanau, tau mawhai I aware tatu whanau le mea lea o taua o le 764 network. Pamatala tala noa iai. Tote malama. What is 764? Do you know about 764 network? Did somebody talk to you about it? Did you have time to talk to your friends about 764? What is that 764? Who are those people behind the 764? Ask questions. Vasily, ask yourself questions. Before you ask somebody, you need to ask yourself first. Children, listen. If your mom and dad give you a phone, if I were you, when you go to school, if you have a locker in a school, leave in the locker or leave at home. Young ones, young kids, try to use, the computer wisely, just for your homeworks. When you're done with the homeworks, then lock out my computer. Same thing with your phone. Use your devices wisely. Young ones, whamamole. Matua o tatu matua ma mea uma. Whamatala Elena America. It's a worldwide issue.
iai fo le tatonunga e leo toe mamau fo'i ai pa'i atu le tatou atunu ioe lena langa o lea lana matalanoa. If somebody hear me from the city of Carson here in California, na iai le tamaititi mai le A'aiu Carson Teine, the young one, o lo misi, but o lea au mai, if not the Samoan, so she must be, she's an islander, maybe a Samoan or a Tongan. That's the latest nga leo sau le whawhitau i lea. So e whamore mole le tatou atu tautua nā ma utou tau walo, ma utou whanau. Sila ane i le 764 ia ma tapu ele lei na i utou whanau. Awane i whaale tonu ma ai devices. E leo toe nā malaina le tofu telefoni o utou walo ma whanau. Tau te tala noa fo ia o ngae ia le nā. Lea whaatai uso, leo toe whamanatu mai tasi lea mea o lo whaongae tangata nei mo meo games. O game, whanwha games platform. Lea ta alo ita mai ti lungo o ta lunga fo ia pi o la mi ngo mea o mai Roblox, Minecraft, games maisi, etc. etc. So whaatai ta wha mo le whailo mai o le vanga lea. So a tele laso teimi tala noa i isusia, o isusilia on taua. Wha manatu atu i au tau lenga isia, ele na o inei Amerika, New Zealand, Australia, and who knows? Ele foi po ua lata o na otu i Samoa. Io le lei pea, ele lei ale tutupua e o nei mea. Ua umana whaita tō ngā ruenga. A tupua e ala inisio o wha. Ua umana whaita ngā ruenga. Ua umana oa i wha atonu wha toto tatu whanau. Ioe, a toi tupua e ala se mele mele. A whai o ele matua e telo, ua umana o ma fia. O lona winga, e pa ula i lunga o tatu whanau. I lunga o lea, o le whaalongo, o le leo si stai. O le tadia o whautuanga. Ai a tupua e mea ia e tele a vea le whautuanga ma whaatonu ma ioe. O ai le pau iai. E pa u ia te oe ia te au matatu matua. Ioe. Tautua nā. O ta alonga e fia iai tatu o ingoa i o ta alonga ia o merunga i e pei, for example, pei o le Roblox, ia o le Minecraft, pe o ngona o talonga, pe o talonga na o lo fia iai le fa pe mai ia tili la vea. I just Google it up. It's not a good organization. Ia ngana, it's a group ia nga that targets young children. Le winga tonu le na, ioe, pa mole, ole group le na, o tō lole la lo langi nowadays. Na o mea valea ma mea e leo o tomu le lalolangi i mea o le mea tau mea sati ai le soifua ma leola. Ai vai i lea group e target to the young ones, na minors. Ioe, ele o target i tangata mātutua e se alanga loa e aki ai langu. Ioe, ai a nga i tamiti la iti. Ioe, the innocent ones. If you see them make your high school, they are no longer innocent mafufunga. O ta mechilana, fengo fia kena take di ai meanga. Yoi. Fengo fia tele. Au fi auta ua lea sa mola tunupele. Io totalia, a fa perete falongo mai o le matua. Tadia mele ufatwai. A fa ilete falongo mai o le grandchip. Ola ngalunga lele la fai. E your grandchildren. Ioe, e lo whanau to te lo grandchildren. O la unga la fai. La pasi la whanau lea. Ma ai au tu whanau. Ma ai au tu whanau. Ia, o tasilina, vai leo ka wā umale le mole matua tausi.
Eu kavanga le matua tausi kava mafana ulaiti. O oe le tupulanga taravou, oe le tama taravou man. Fai le upo chanwing, su ele meo lai le intia. Ese sena ngole tu te malolosi. Le tatu te yo e fiangai tatu mfafitauli, malolosi le tino, malolosi le mafaufau, fiangai e mfafitauli. Au naita maiti, ma naita ngata matua tausi. Pe o le mena ua luelu uturale nei amtanga la porkala me. Ina ia mafai, una longo puieri ia, lo tatou atnu iso se tafa. Ia tautua nā ma autou le 764. Fitu ono fa, awani ngalo. Awani ngalo le ngoa o le afoi. 764 network, alwe kuko, masa ili, ia kamorona ia le fai, awani ngalo o le matanuanga maleuso neia earlier today. Na ia tauai o le tamaititi, o le teine auso. Io o le maina, sisa maina, le ua piki tonu o le aio Kossen. Kossen o Long Beach, so o tue makasi. So o next door neipa, ia manemele o te tautua ina tuai, loutou pa ia, ma loutou mamal. A whaila le tupu i o next door. Tupu hoi I le mele o te no foi, e tupu anywhere. Io a le tā ua le nā, ia lea. She's only 14 years old. She's a minor. 14 years old. Samoan. Tautua nā mautou. Autou walo, mautou whanau. Li aisia ngā nei mea tātou te pisi solo ai le lalolangi. Io ia ai ono a fia tātou whanau. Ia ore nā le langona si o taia. Ia si saure tātou waiti ia ona tu wature lungo le tātou flyer. I lungo le tātou porkalame ia mo le silafia mawava ai ai. A leo ta pena le leie si a wole flyer. O whaingo ina. Protect our whanau online. Ioe. Dangerous online group targeting our youth, our young ones, our children, ioe, our loved ones. E matau tia. Le ai tili la vea, peila le sefe mātou I Australia. O le awareness le metaua. Peo no whai atu awha peo leo, o le mea manino le peo no whai atu. It's a worldwide issue. Aisia, leanga o le utatu wola I lungo le tupulanga o le afoi. Penga te whailangi. A wheli o atu I Australia, ia. Ma ai lei, sila tutoa. A yelo teto nunga tili o le nā ua ina I Australia. Ia o le nā, manatu le nā Samoa, leo ua afia ta maiti o le tātou atu, tasi lua tolu, na ua iei tamai Samoa, ua afia I whainga a le 764 network. La toe creating mo meo platforms, mo meo games, ia fia ia tamaiti. Ioe. Tautua nā mautou, aua toe a vesi atu tau whanau, whataulea game. Ia e silafia me e loa a oau, whatonu. Whai ele upu, whai ele tala. A whapea siki leo. Ne te wa e fuesa tamaiti. E wa mena so, wa. E whai tu lua tasi lua tolu loa. A furu ma tamaiti. Ioe. Siki leo pe a whapea leo e whatonu atua. No lea ke awea I mea ia. A whai tu le tamaiti ai le mela na e mano si fo tu la fono. E whai foi, ioe. O le tatu na watu e tatu tamaiti. Tatu ai e Samoa. A le usi taitele tamaiti. E ngaloa e sili ar talinga tu la fono. E sili sa o karinga tu la fono. Ai lo morfispa. Ioe. O le mea mangi ngona. O le si e ka kiar fuspa o e mkua polo mkaringa. Langa ele mwhainka ko e se mani mea. E whai mai lama la tu la fono. Se le ai o kako kau ki le whapea ongi a kako fue man kako fasi a kako whanga le o ai e whakong e whaatonu le lei e tatu whana. Ioe. E le ava e foi le malo si o tura fono. Le ai e whai mali e foi ioe.
le fa pera fa tu o tatu whanau fo iso le o ve foi nei turafo e ma me foi iso le pila le kaua mga ia me kaku whanga o kaku whatunu nga tatu ai vai o na a fia tatu whanau mea ia matua if I were you say no to video games for your kids Famatala ia me alenya musu tu fatuna me video games ia tu famatala tamaiti wa aware ile meta ur 764 o to I loi fa fitau inga na failunga o me io ta longa ia o to aware me o to aware tangata na tu me fa pena io aware tu fa wina tatu fana umala u vanga por kala mil vanga le ia tatu wanga I fo ile ia tatu manga masani o le tautua Maliu se tai longa fo le kalesia so fitu io o le sunga ia alamoana pasta alamoana Willy Papu I ma ona na file no mo tala le ia o se kalesia o se tai longa pe o ia le na ese malevaenga le kalesia so fitu le uta ua o le Conferenisi por conference ia maula mai fatuina loa le vaenga e ua o le tau whapala ingo le sistak ia pe le tau tatu o le aso fitu tuto tasi ia o afe se inga o tau I tutonu ia I kalesia tu una fe se inga ia ames fa mai senga ia I lea fu ta ilonga te taua Tasi nei te ia lofa tele I malo Samoa. Te lea. Willy Papu. Ta o toa nisi mea a o onga whaatus pa ia fe ese inga a whela winga na whai tuere upulea io whauta. Io tatunu nofo tasi pei o uso. A o tatu sa ili lo loto le mena. Na o tātou mawhai o na tātou overcoming re mea le whemisai. E tu iu I lona nofo le. Tāua ia. E whamaisi atu le whatua le nofo alo, whanau ma whanau. A lea fo au na tāua. Ala moana pasta, ala moana Willy Papu. Ia, o le sunga fo ia Willy Papu o lo ngā lulua I lalo nisi o uso. Lalo le kalesia so fitu. Ia, whamaisi atu fo ia te o tau le auso. Ia, ona o le wala awina o lo tu teitai. Ia, whamaisi le atua. Le isi o tātou e pule le atua le soifua ma le ona. Teimi tātou te whana nau mai ai, ma le teimi tue ave isi atua I tātou. Tue le o se mea tātou te whanoa noa. I tau te tangi lava. E tangi a ona o mafutanga I le ola nei. A o le wala au le atua ma le ave isi ina tō tātou. Tātou fia. Tātou fia ua tele aso. O au mai e te soifua ma o wolai. Ia. O le aso whanau fo se tasi fo I o woma pa anga o sita mai tai e swafa ia ai fua sa e Sarah I to tonu le nu o Compton I California. Ai fua sa e Sarah umu e Sarah. Ia e meile fio anga o le visa le moa. Sa fai pui watu I le li o asia singa e Sarah meile fio anga o funga poi sa vai malalo vai I pia. Io valu se futa usanga. A o le malosi o le tina. Pei a fatu a tolu se futa usanga. Ai fua sa e Sarah. Pamania tele le tua I lo valu se futa usanga. Pena voi la le aso whanau le fionga I le li I taitai o le tua ngai. Io le whapea sa whamanatuina lo na valu se furulua I le vai aso tonu a o le tonu a o le a foi. O le Valentine's Day, le ana whamanat whatasi ai. Ma le aso whanau le valu se furu ma le lua o le toi ina. Valu se furu ono tau sanga o Willy Papu. Pasta Willy Papu, le ana
na ia tu uai le malo. Ia o na ia sofana ia. O na ilato. Au lau tamala o papa stui, o te atala o feu lango re keke ala kamo stui. Io e sentu na ui lungo pafai. Io e, no fatu foi o tatou e mo ia tatou te whetūtua i mo tatou. O le whai unga o le aso. E tatou te langona e le tatou te le maua le natura o le atua e ato toa i mea uma. Tatou e lan tatou ona tatou i le ato toa. Mene alin tatou, io e vivesi tatou pisa tatou, io e. Ai, o le whai unga lafo le aso, tatou te loa ai, tatou te o maia, o tatou o whanau o tangata. Tu lepa, manuia lo varu rua, varu wha, varu iwa, po le alawa le matua na o e ai. Manuia le tua, ai, pe oma, o leo te mana tua na whamana tu whatasi ma le aso whanau o le fionga le li pale mia o le atunu. Te iro nteo se sea, pe uma o le vaitau fu nei o le aso whanau o le fionga le li pale mia. Pe uma e aso whanau whatasi, ia le fionga i le li pale mia le tai o le atunu, ma le tai o le tua ngai. I whamanu atu le tua, i oru aso soifu. Io e. Ale mela te ata i le aso whanau o la utamo papastu. Te pa solo fa pele camera, sole. O le sa fai mela utamo valasi. Io e. Sa fai, se kau fai foi se si ofu lanu o toi. O le u ofu ese umatanga to le pipi mao ina latu, io e. Sa fai me tamalo ma o ka lanu moana malo si tamalo. Ia te e pulalo matua i tamalo matua i lana me fai ta pena fia la palo tauso. Io e ta pena malo i lo. E te le manu malo leo ele se tala tau fa se se tala leita. Io e ta pena malo mautino ele se fa mawarunga. Ai o mea na pua ina tatu te loai e te le manu malo o le tala moni le fai atu ele se tala e masa salo pe fa mawarunga ai ona taluai e se lau fai unga o fai se o ma fanga fatanga tamatua a fai o se tupena o mono tia te o e a fuai ona e alu le palota o le lau te fai o tupe mau tupe mau na wa batu ia te oe. A fai wa e alu o no lo manatu. O le fai atu tala. Na o ni nai tangata o lo ainga e palota ia te oe. Ioe. Ile o tangata uma lo ainga e palota ia te oe. Eisia. Ua iai ta oto le ta otonga o Samoa. Ile taritonu wina o tangata e moni mea o lo latu fafatu mo le atu mo tangata la tele. Tau sila Samoa i le whenga malo o lo tula i mai te minei ma le whata o tonga o le atinai. La tele lau tala noe le atinai. Pi e sili atu nta ua tatu tala noe i atinai. Nei lor tatu tala noe i mo meo lape la, i mei e lape la pea i nei. Pi le leir tatu tala noe i le fau wina o le atinai o le atinu. Mo le manuia lau tele o tangata uma. Ioe. E lea o ngā tatu tu e tala no i whale tonu o pai, ma la whai mai. I le whale ai kele se mea kou e mawai. Ioe. A le la tele tala no atura por kalame ia te o sa mo i le teimile nei. I le tā ua tele. O le si tia o le atina e o Samoa. A tala noa la i le atina e. Tatu te o le mea momua la valea. O le atina e ina o tangata te tuatasi. O nuu te tuatasi. O fio anga te tuatasi, o i tūmalo te tuatasi, i le atu nuu atoa, i lona taimi e tasi. Ioe. Tore tā ua pio lela atam whaila o porka lame, o le so, e turi loa ia si vaenga lea. Ioe. Alure nei vai aso, o fai fasoa le fionga le li pale, mia le tai o le tatu atu ma lato peini a lato a foi le ale ta ore mea felo inga peini lato felo inga felo ai ma le tai o le UNDP director o le UNDP o le United Nations Development o le tai o le UNDP
ia ma le director o le World Health Organization ia po le WHO a le la o te whaamawina io e o le whiloinga le palemia na leila po ana nafi ma le fionga i le director o le director pe o le the very first islander where he's holding this le tufinga lea o le presidente po le director o le regional director o le the World Health Organization io po le WHO le director regional o le regional director ia le tonga tangata sa faima minista o le soifua maloloina o le malo tonga le lan filo i martatu le fionga le lipa le mia na lila ma faailoa ia i le fionga le lipa le mia ia le mua a Samoa o tamu fai o Samoa prioritize ana tinai fafela na prioritize amata mai tonu ainga nu fioanga and then health au tangata le na latu o tangata o le presidente o le regional director o le the World Health Organization o le tangata e suafa ia Dr. Saya Ma'u le na o ailinga o tangata si iu tuewa wa ia pesa o la ngole ta ua tu i te u pelo oi le na Dr. Saya Ma'u Piukala i ortonga sa faima minsta o le soifua maloloina o le malotonga lea la ua ia umia mai talu mai o ke topa o le tausaga lua afe lua tolu nuiga lua fa lua tolu nei tausaga lona tolu nei o umia e lea foʻi e liʻitoga ia le tulaga o le regional director of the World Health Organization WHO so o avanoa i o atinaʻe o le feiloaʻi atu o le lipaemia le gata o le director po le president o le UNDP a le foʻi ua luluaʻao ma faatalofa pe o i watu ai avanoa e faailoa atu ai i organizations ese ia mea o loo moʻomia e lo tatou atu ua avanoa i e siʻiti ai lana atinaʻe ioe ia o ana nafi foʻi e maualuga le faaiaea a le vaega a le department le taʻua tatou o le fesa ia po le vaega foʻi le ʻaufuimu o le fire le sei o mesesi o le le faaumiga o le fesa nai ai io e tusi mesesi luga i ia o lenā na fai la le filoiga a le fesa ia mapati ai le ava e faafeiloaʻi le latou minista fou le fioga i le liʻipalemia le suga i le honorable le fioga honorable auli e le malitoa o lata i vau a le uatea Fosi Smith ioe le la tele pesa utalanoa sa mo ia te o te paʻi atu isi ma taʻupu tāua e aoga ono tatou talanoa ia e la tele pera utalanoa i le tāu o le mele o le atinaʻe ae maise lava e leai asisi mea e tele e ao ina pe talanoa nei talanoa taeao talanoa i talatu taeao uma le vaiaso talanoa o mea tāua ia e tatau ono tatou talanoa i ai tupe le tasi ma le 8 miliona le ua faasafua ena ave ana nafi atoani ana nafi asomafua o le sosana matou alaga le ua asolua matou o le tupe le faasafua o le tasi ma le valu e lesi tamaʻitupe aisea leaga foʻi lou talanoa le tatou atunuu i miliona ai fesili Samoa pe te no foi Samoa pe te le no foi Samoa ai fesili na tupu mo le mele ia Samoa na ia taimi na tupu mo ai le me o le faasoa ni tai miliona ia tati ia pe 2 miliona pe tasi ma la fangaina le upu miliona
na whangaina le upu miliona, aisia, ele I masani ai le malo Samoa. So, o ia te ni pi whatala le, eri tatu pi o fau pi o ti ngā tatu taringa le upu poloketi miliona. Ai le leo na utoe whamanatu ia te oe. Toe ave I tua la wa ai, ma toe whetala I lo wafau I oe. Ia le Nā Cecilia Fire and Emergency Services Authority. Thank you. Ia le nā, o le whauminga nā le whesa, ia mo le Cecilia, thank you so much. Ia, o winga la ia sa mo e pei e tena unau ai I le so ila u tautua mo oe. Tau wha manifiri tatu tala no I mo me tupone pesi, tatu tala no I la tina. Tatu tala no I me whawhatu. Aisia. Tau te whiua tala no I me e vesi ai. Ma tupone, na le aru solo muri le me mawai. Ai atatu tala no I le atina e. Ma tu ia tu pele fai tu to ai o tatu tangata. Wa ai o tau samo. O le tasi tesi ma le 8 miliona. Le nā ua tu I natu I tu malo e wha se fulu ma le valu. Tolu vaenga nā o lo to ai le proketila. Ioe. Tolu se fulu wha se fulu ma le valu. Se tango la tango e whaia e le fia. 1.8 millions. Tango e vai e le 1.8 millions I le tolu se fulu ma le valu. Se tango fute si tu faia ela na maths na tua ele no I. O le tupela na lea u fasoa nei. I le atunu. Le iwa se fulu ma le tasi miliona. O I foila I le tupelea. O le na olo o ia I tutonu ia le vaenga o le proketi o le back to school. Lea la fato atufa I tutonu with right after the by election. Ia tatieta te umunmuli. Te umunmuli le by election ma me fa pena. A le winga le ngani atu. Lea la ua fa manino. Lea la ufa manino le fionga te mai ilo I sili. Fa manino le tamaita ilo I sili. O le tau e fa maninonga e le tamaita ilo I sili. E te tau I Samoa. Tu sana umana fai ilo I sili. Tu e tula I mai alo na lua le fionga le li pale mia. E tu e fa popo I saunoanga tamaita ilo I sili. E te lota sili na mea. No ua lofa I tamaita ilo I sili. Ta te whaalongolongo tua o le tangata e strako lava I ngangana. Ioe, I le lo I sili. Ai e tau panu mai a. Ai tango nira te tiro e tau panu le lo I sili. La ne kari e kako pe a kau pangpangu angu a kangaka. Au leanga ka lia, la ne kau ke whaingofieng kako ka lia le kau pangu mai o le lo I sili. Ai aka e kula e pa ma fai me pangu ma ur ko ngangu le fionga li pania. Ioe. Ale le ko ke misiero fo umari tau panu le fa sa morta mai ta ilo I sili. E se ala fo le ko ke mangingo leia. O le lo I sili na o la I tutono lona di o fa ai o lana second language o le Samoan. O lana first language tutono lona nuclear family malo ia onga o le English. Ioe. Tauana nei mena, e ui ala na strako ta mai tai. I lona aina manino lona o mingalu. O le tau nia o tula fono, Samoa, whafonga le lei. Wa aila I tatou li ta pena ina le whainga malo o le ploketilia. Tua si ia le malo o le ploketilia, ese mai le whainga awhia me malana vaenga. O le ale le meua o si tier vanga le. Si ia au mai ma le vasenga lo ia, sau ma le lo ia sili, ma ana lo ia to fa la to te tusia tu la fon. E o le temina tu fai tu pelea.
le tatu vai atu fai tau mai pages o lea o tū la fono e fau a ngai tonu ia awane i ai po ai to e fai tau ato e tū la fono full stop uma. Memo mua, tala noa mai tū la fono i mea tau ownership. It's a property, the government property. Le tupelea o fasafua. Ioe. Lena, ia o tatu i loa. Ia i loa fo e le tua ngai lato. O leo ua umanga draft. Ma fai suinga o tū la fono. Ina ia o fatasi ma le atina e lea lea. Ta pena le lei me uma. Legal documents o fautuanga i upu matala e leina tutusa mea ia ile taimitasi. Memo mora le o lo tala noa te mai tai lo ia. Ile whatau aina o le mea tau ownership. O ile ownership o le mea lea. Le malo Samoa. O Samoa. E own le malo Samoa. O le malo ai. O Samoa. O ai Samoa. Samoa. O tangata o Samoa. Government of Samoa. Manino, nea o whatatia, o le mea na lua na suia i le mea lea. O le mea ia i loa. E iai le right na whaonga mea tamai taile u whapalangi o le CEASE. C-E-A-S-E. Yoe. Whaonga mea tamai taile upu whapalangi o le CEASE. O na winga, it's, the government has a right to stop. E ta ofi ai. E si se le tupelea. Vai ngano na lua na tu la fono na suia. E lenta tu sila tu to ai. Ina ia mawhai ono tato wo malam lama. Samoa, o ele tu malona watu ele tupe. Ia o tau i loa. E le tonu loa ono tau whaatino ina. E le sa o loa ono tau te whaonga se ina. The government of Samoa has a right to seize that money. Ayoe. E ave ese mai ai, e ta ofi ele tupe, to e ave ese mai tupe. Aisia, o le property ele malo, o le ownership o le malo. Sina mana ia a. E sena manino a. O toula ia, e a fiai, ia mo meo te teifono so fatasi, ma te teifono tu to tasi. Ia manatua mea ia swinga ia mena na leina avatu na ave ele kapineta le avanua ile lo ia sili aisea ia vai mea e ese la vaenga ale pale mia malana kapineta e ese le vaenga ale lo ia sili a le na matua manino ale uma tu la ile li pale mia tu le MC va pe mai matu le avanua ile fionga te mai lo ia sili ia pati mai mo maunga Princess Chang. Ea. E sa o pese se le talanoa le te talanoa tuai. Manino le lei a. Ma vai le lei mea uma le vaenga le li pale mia. E le ni nia fatasi. E le ni nia fatasi. Ai na ala na toi tu mai lunga le li pale mia le te milo na luana tu mai. Eisa. Le tatu te lo umalava. Talo fai te mai tai pale, te mai tai lo isili. E limit lana expression o le ngangana Samoa. Ioe. To le la, e fa manino mai a moa, e fa manino mai a le fingo le lipania. A ua manino a toa whalongolomo. I le tamai tai e anga tonu le matawhai i langa roll. Taua tasisi na mea tau te whawa ai Samoa i le whainga ma lo le teminei. There's no one tried to step on somebody's foot. No one. E play le role le tangata. Nau na fia whailoa le mea lau tiute malam tawhai then keep on track. Keep yourself to your track. Yoe. Run na le track wa tufi ia yoe. Tamo e sa o i langa fo e ke o solo le track e o so e tamo e le sanga ta suru loa.
Mena no fia ua nanafi. Ioe, ina ua uma iai le MC, sau le MC whakatatal mai, uma tu watu le pale mia, sau pale mia fai, uma sau le tamai ta ilo sili, e wha matala siana matafa ioe. Understandable. Very. Ioe. Taua i o nai mea ia. Awa o leo te tatonu isi pulanga wa umatu. E pingi wha atasi mea le pale mia. Ma le rou la lo i sili. E sa ola pe se tala le whai atu. Mena e se o maa tatu wa ai mea. Ioe. Langa e tui tasile meo te fia iai. O se meo se organization. Ai sa vali le tangata i ona i langa matafa ioi. Awara nau fua e la ai mea i le ngalwa lista ngata e whai. Ai sia, mea ngai whiko ai matatou susuru i matatou leo o ai le tini. We will never get to the destination. We'll never. Pe a whaia e te oso e te tamo i le leina lista ngata. We'll never ever. Eoi. Whaftai i le fionga li pale mia ma le whatautai o le malo i le nevai tau. I loa le leia le fionga li pale mia lana rou. Leo te whai atu. Ana o pale mia o matu. E le se ava no le lo i sili e tura i mea. Ioe. E pangi uma e tai o le mano. Keep up the good work. Honorable Prime Minister. Ina ne mita se tasi ai aua. O mātou te ai uli o tau tiute mo tau whaiva. O au tau whaiva māneia. E a fua i le ale ai uli. O lo mātou ai ulinga ina ia manuia Samoa i lau tau taitaina. O wane i mita se tasi. Aua. Au ane i ne ai se tangata. Aia. Ia whai mea sua malie. Ia whai mau manongi e tawhi ifo le ava o le ava lava arona. E tawhi ifo i le ua o lona ofu. O le sua u manongi e manongi mai le tino e ou i lava lava. I le sua malie o le manuia o tangata e toa tele. Ina ua moni lau tu whaatatau. E whialo whani ai Samoa. Ea. E sa o PCC. E taua. Taua lau fionga le li pare mia. Eoi. Whawhetai lau whato whala inga e tili toi popole i se tau whaaleanga o whaia pēa i le temine. E le mapu. E le malo lo le meo le ola whau. Aia. A whaia moni lo tu whatua tua i le atua e a fua i le ingoa o le vaenga whau whai. Whai o le nā. Whai o le nā. Eoi. Si mea tau o le nā. Usi mea sili le nā on tau. Aisea. Langa tu tele o whaia mo uto. Tau tele o whaia e tau ai uto. E a fua no tau ngā lue. Pūna wai ma tau whaia. E aua le toi amana ia le pola e motu mai tua. It's not for you. But for who? For all Samoans. Mo tangata Samoa pepe e o le lau au sinsina. Le whaataita inga lea. Aua ne i whaaluaina e le whaatonua le tō wha ma le uta. Aua ne i whaaluaina le 5 tala. Ma le national ID. Na whai a vatu le ale population o Samoa. 250 something, whatever. Ai sau le tupe ua o vatu. Meaning, ua tufa whaatasi ma nisi tangata ua whioti. Eoi. Uina e tofu le tanga o e lea te whalongolongo mai. Se vaenga o le 5 tala. I claim i lunga o le tangata uoti. Sila tatu ni tio ia fai. O feo fai ele na $50 ma le national ID e tatu.
langa e similar le mea le ta pena nei le mea le tufa nei le whaasafua se te tau musu e whaongale upu tufa whaasafua le whaasafua nei i le aso lua se fu ma le valu right after the by-election ioi ia o le nā lea utanu mai ia le tātou paanga fo i o le nei aso ia la whao watu le tautua Samoa Pio no fai atu ta ua le atina, tatu tala noa i le atina e manui ai le atu. Io e. Tatu tala noa i mea e manui ai le atu. Wa tatu te fiu e fai nei me o tau wha leanga, ma nei me o tau, io tau wha valea ma tau, io e. E na le vevela i o le toto ma oso ai, io e, fai tatu tala noa i le atina. Taso le me, tatu tala noa fo i le atina e maru, e ati le fo na leanga loto. Aisea. Langa foi e fia tu foi la tau e fia loa i le atunu. But 40 years in power, ai foi yo la me la fai. Ya, Samoa, ya. Me lau fafonga la se atu tatu por kala me i le sivaenga. Le o mai le tatu wo mat panga. Ya. Pe feua e la e o sapi le ne yaso. Yo e. Pewa e la e mai le lanu al matu puta no fori i ne yaso li seilo sei puta no fo sama ya afio maia i maia la ufionga le tamaita i o le lupe fa lele fa sapune o le lupe fa lele ka le sia no mafio anga lau to fa mo fanua i lau to fa pai afio maia le tapo kala masani i le ne yaso e le fa ti ali lo au le le li pe se susuro se la e oso mai le tai au ia afia mai tano ia fatalo falatnu nei ele langona na ya malo se fo mo tu la epa malo le ngalue malo tawa tai ya emoni o fo le lango le green le fa pe le lango le ola it's the green outside so that's me today veo kalangoa ke kiki le tap sisili ya patalo fa tu le mamalo tato fa anga masani o e o fa fonga mai mama volta o nanga le lupe fa neli ya malo so fo maua ya o to e maise ia o susunga fa fiangainga mo lato fa tua ia fa petina ta mama tua i te tono ainga te tono maotanga singase ia fa pe fule ayu tangata tua ia fa pe foi ia le autalavo ma le malosi o le nu lo fa pe foi na lato mo mai le ta au nanga le nei tu la alo maia ia o le fa soa o le fa tala noa e le fa pe o le fa soa atu fa pe mate a o ia le mamalu le atu le ai lo na to fa na matu walalo ma batu se fautuanga ia tu la epa tu tali tonu wa umana e ave fa mua tu sai foi male malio se tasio tamama tua o se fai fe au e ka le sia le loto atu a sofitu ia na te fa pia tu fatua ya Elizabeth ia manofo alo ia di ele tua ia tatu mau le loto mafana fa tasi pe le tua ma utou ia alo mai tu la epa ai wa fie te le lopo lale umina e ai lungo tapo kalame le nei aso sina ile telefu ya na situiti tia toru tula ia manatu sa mo na ua au mai le ma fa pai mai ia to fa ya mo fanua ia fa pi fo isa fatalo fa ya to ile amatanga e fa wa wai ia le ma to tua ma au nanga sa mo ia ua lava o le tarito nunga lava o nei mea ele na ma ua se por kalame to tele i matou o lo tu fatasi ia fai so matou sao sa mo ina ia launga tasia ia se manuia mo le lau te lenga o citizen o le tatu atu o matou tele o mai e fatu so matou olo matou fai faaleanga tangata a o matou tiu te mawhaiva ia malama lau whafonga ia le foila ua manava fe au mga runga masani fe ngai mal le tamaitai o le tatu por kalame ia ele ngata i tutono le lupe whaalele mana o unanga ia a o ana ngā runga masani le ofisa o lo o
ngai nai fo ila no soifua malan tautua te tono le malo New Zealand. Ia, malo whaftai o leo e whapai mai tatu atu. Ia, te leo ni mata upu. Lea na utala noa ia i lea so. Ai mani ia ta matama isi mata upu e manatu ia i ina. Nao si mea o te fia ata. Te fia ata o le, na lafo me te tangata le whiuranga o keke ar tatu ina. La lino wa so ia. Ole mea o te atai. No wai po ia o ata e ana po hape. O wharengi ko inga mako i whaare ko ngunga. Uma whanei waru lua i le tau sanga. Varu wha, varu lua. Ia, e pulerto ina ia. E pulerto ina i lona matua nang whai mai o mea whai lang tama. Ia pa o ia o lona tiu te whai. He is old enough e alu e whai le whasa onga. Researching your records. Ma whasa o ai loa mwha umai. Ia lale nei. O le taimi ia ufta pa wale sangata o la wo iloa. Ia le nei soi fuanga. E anu i luma malu i tuona tau sanga. Whai longa ino tau sanga. Ia anu me male. Ina wo vai a te ia po lunga le screen tele. Wha mai se utala e se mātou a inga. Sole. E nofo mai e mare ngei kangaka ola wālasi. Ngā, peo ina. Tau. Pe lo so walangona lea pe fa pa I tau mai I le vaenga fa fai ale fast ma pa pe look at me fa lo upu pe se vanga o lea fo ile Saturday Night Fever. Look at me, I'm Sandra D. I'm wearing the blue. Who cares? Who gives a rat's? Who cares about it? Ole mea kongoa kia kai la ana le le whiuranga o keke tu ina ia. Ma nei ale orang keke. Ia o ofu e se umata ngata o le HRPP le nei. Ai ngā o ia makilkila mai pluar ka mālo asad. O tangata puna puea le ata pi tau whaalili so le a. Ia ai a fu. Ia le nala o te manatu le le fula le me perota amata isina sina fai sina yuma la titi e tali ai mata tali ile la ngau le lavo tali tonu lautala sa fai mautuangane ia le fionga ile I lipo io le ala te no fo lautala o si tuangane ia si li walasi anyway ia le nai tu lepa le nai tu ai io le fa no anga la vansa ai o le wata vai atu le tele o whaasala launga whaapia ua toi foi. Why? La no whaile nā whaupunga ua toi foi. He was never an HRPP from the day one ina ofi tono palmini. Ia awi lea. Ia whailola upu veanga nge pule taman lo matua ia le me mana wai. Ia ai mana ia. Ia ona sila fia foi la. O lona whealua lua I whaapia. Ia o se maata vale le pipi ia se limu ia wailo at foi la le ata fai nga palota mana le pipi ia se limu ati ua lange fa nga sistanga ato pipi ia se sime ese ia fa to ira le pipi se limu anyway to fiera li o Eddie Wilson tangaloa Eddie Wilson e fai matai fono o nupi fa. Ta mata mai si vanga si. I am 150% agree to that. O tangata te le folona nga ba te lele to mai. You know, o tangata fo I wa leva na fai pisinisi. Wa leva, you know, wa tala fe unga le fai. Unga wa fai le fai nga maro. Ole is one of the economists in the country. Yes. Talo faile le tongane ya pali I panoa Io tu sala o ia le ona take over ina ia le avano o pano pali pano. Tau mai I le Development Bank o ile sa ia ile li o tamale tai Mang Chenchen. Lea ua tofia I
ia lavea tupa'i matuna lavea i ulai lavea. He used to be the former CEO o le Ofiso Tupi. Se foi lá se tatala ile ua pe le lile le ile avanoa le na mafuena o so mai Oscar le o le saure. Nā tōnu lava, Ia ua fo i mantua fo i lato i ngā mea i e whapia. Le sa pisa tula e pasa nunumi e fo le tele o le atunuu. Io no ua mono ma i ailo ngā tali i e ave i tua si tamo o i fo i o. Vea la lea. Ia, Le la na whapia nalo e la vea i whafo. Ai whapia tula e pa, le nalo i fiti. Ai whapia tula e pa, ia. Ngā lo watali i anga apalai. But hello, la vea you could have. E mato i mawalulunga whaailonga to mai maleata mai o la vea pea i lo nata. Ia maisi mau accountants lai ai. Fai tau afi. Whaftai wato fo i atu lea tamali i lea tunu. O lona winga o lautala li i ma whanua. O la veasa tauna toi mawa le a foi, le post. He could have re-extend lang a contract. Like I said, o le esesenga te le to mai ro i ala vea. Ma le tele o tau sanga that he became CEO. Compare le nei, le alo tu la epa whato alu atu. Le aise work experience. He's never held a post of a kind. Ia, mana ia. Ia, le ua i tu mai e te fono i le development. Thank you. Because he was the CEO o le afoi, o le finance. Ia, i le komiti whātono tā longa tau petinga po le Samoa Gambling Authority. Lea o tō whia iai papali i Hensel. Le tau loa le tamani. Pea pali nā mai savai. O te lolopo o aile le whalingo tau le a pali. But I'm just trying to guess. Ia. Ia, o te leilo fo, te lope sa ngā lue i lalo ngā lue ngā le malo. Ia, po lea, ia ai whaftai o lea ua tō whia i le vāngari e iei pe o le lafu le ta o le mea tatu le whaini sa mo. Vāngari e le loto ma le ponesi. Le ponesi. Mana ia. O le leisi vaenga ia o le komiti whaatonu o le pūlenga tangata tā whawhau mai. Pe umau i le sa isteni o tu le whopea. Le tourism. Tourism is, sa iei to le fō pati vaini. Ia le la ua iai ia tupa i sa le moa va ai. Ia, tau i fo i le tofinga i le fo i tamari. O tangata fo i wa lewa fai pisinisi mo whatal malo ma mea na na fo i ielo nanga ma. Pea sa i fo inga i le one of the boards a le Chamber of Commerce. Ala le tūlanga o ista mai tai o tole fo pati vaine. Ala le tūlanga e tau. Al taimi nei tula epa. O le alamo, mantua le wate ia wa wha amolo au atu le tūlanga o le case o le tinale ia to le afoa. Le alama le whai e se whai unga le whai ngā malo tau si lea wa o la umi te le na toso whapautolo le tūlanga le tinale ia pati vainio. Le mantau na whai e se fufuanga. Ia whafonga mai fwoi le a fwoi i lea tamari. Whafonga mai make a move. Pursue your case. What next? Do you need to take it to court or whatever? Take the challenge. You deserve it. You deserve. Ia. Te ro tūlanga wa lela o le wa whaawawina le whaongaina e le fast. Yeah. Move on. That's not the end of the world. Well, like I said, she needs to move on. And at the same time, Oma ele o iai se tali manino maleami o tonu o le tūlanga ngā leina wha maloro. Wal mena mai tawi nai. E whetoso wha i solo po ai e tua i e na te maire wha i unga pe ai se a. Tua i anga i o i le ali i le pule le Nathan, le pule le taumesina, a mai i le a tawi i ili, le asai i le lunga le border, wa whetuna i solo a wale ai se si i le limo tangata, own up,
But o ie whaelo mai ai fo ni masar salonga. O ani mea o whaanumi lalo. O ani mea le o sa o le umwhaina whaelo mai le mamalo latino. Well, I'm pretty sure o le fionga iato le for. She's not familiar of what o la tonu le unga o le ale molianga o ani ana mea na whai wala inga whai le tūlanga ia te ia. Yeah. O le tō whāra nā tei whono fau whiliwhilia le malo. Tō whāle tō maninta tano ia o le whionga ia tanga loa Eddie Wilson, ia o la vea i ulai la vea, ia o papani Hensel ma tupa i sali mo wa ai. Vei o tei whono fau i wha lea ua mautu mai ia le whiliwhilia malo, ia ele malo mo vainga te tele ia. O mai tau watu i tamali ia wa tō fia tu la epa. Ia. O tamali i wa lewa na tau tua. Ia. Te lele anga waa, te lele to mai. O lewa na tau tua i te tono le tatou whainga malo. Si whamanino mai au ia tupa i sali mo wa ailia. Sali mo wa ai mo foi le PS le sali mo wa ailia. Le ai o sali mo wa ai matua le na ua whailangi wholaunga. Ia, le leila. Ana ia, whaftai. O lea ua kongu le whamawai le liu iken kai. As a lawyer. Tui la hepa. O le Ai sa tui hai lo mai. Ma whanua. O le fesini ka kia ua iai. Na me vesi le atu nuu i mea o le hit and run. A o whai, ai ke ia ngangimo. Ai koe alia e. Ke ia ro i kongu o le ofisa lea. Se ele lein tātala no i vaenga lea. I whanongo no me la. Na whawewhenga o i kongo le HE, le ofisa le HE. Mana tua fo i tula epa. Te mi tonu a le le hit and run. Le aso le na whai le whaatau tonga a. A e mai tau le leia in his facial expression maanga e sau e mafti mai langa uniform. E le dressed up i le tō ninga māsania leo. Commissioner. Tū maanga i aso whapea nei. E ofu mai le tō ninga pae a leo. Alamina iai, casual. Ta o mai ai I o lea, e nate lea mana ia inga ia tō whinga matulanga le whinga malo. Aluai, te ia wa disappear in the thin air. Whamawai, you know. And yet, whawhewhea na teipo langa whamawaenga. O ia le tautalangia la vai Sam. Sa tu ulima iai ia evidence nei. Le telefoni mai si mau mea. Ina ua whamawai. Foi mai New Zealand, toi foi atu. Na peye slide lalo le underneath the thin air o le kapeta. Le mongo atu te tono le abanoa le. Amantua foi la le abanoa lea. E le mawhaina no foi e se sivanga nās tangata as a qualified lawyer. A lefa to ai lo mon muli ai. He was taking na vasenga I le use online. Le USB. Le USB le ia la fua. O fai se whalo inga. Now, that's what we were told o nyanga ea o ngai. O le mea la lo te fia matua I lunga le whafonga anga Samoa. Again, o le foi lau to e mai tawina I le amai o fake news e le Observer. Yeah. Matua, le wa outline mai le Observer. Wa whamawai ia fua mai Lily Aiken Kyle. O le senior lawyer. Hello, le la whasau atu. Whawhena senior lawyer whatau alu atu ana nafi to tonu. Ma le to a telo, he's not a senior lawyer. Tu ule a mai se o tala le atu nuu. Le ai, mana tua mai latu la epa. He became a lawyer I le taimur whainga maloa. Whainga maloa tausi fia me. And at the time, le wa lawyer ai la ia Helen Sua lea Helen. Yes. O le fesili la le fesili ai nei. Why didn't you? La mena e le whamawai le taimi o Helen Sua. La mena e le whamawai ai. Because Helen Sua was a very softy, quiet person.
not a fierce lawyer that would challenge the le mio tonu. E nganga tu la ia tua le fionga ia maunga pressures, faa sa o loe maunga structures I to tonu le official lawyer sili. Te e loe ngale ulunga, pa pe sili la o mei, wa o le wasau nei maunga, o iei. Nyau tulanga na iei, le wat, fa mawahi nama, ina pressures. Knowing pressures, she's the person that goes along with the law. Ela no fesili pe ole, ela no fesili pe ia se ang falo ia ia fua. Nga paula ang falo ia lo te lo ale sapi le tono Vanuatu. Te lo la pe io a fai fo ia on lunga online, io ke le lo pe nga ia on falo ia mo fai online. Well, apparently he attended le USB ia fua. Langa Lena fatauto in the bar I Samoa Lawyer City, le Famsin City. Ia, a whapera leo la tu whaanga ina le upusinia. E leo whaita wina tu e teimi o serve le malo under as a commissioner of police. No, that's totally separate, le commissioner and a lawyer. Totally separate. He can't be called a senior. Man tua whaitu la epa. So se lo ia la wafeto a whau atu I whafu. E atu lo serve I le official attorney general. I think they serve about 3 or 5 years le lato service ina. Fito ama whai loa la lea ona amatanga nga ie representing the client or po ni company or le malo fo. So I would say observer famol mole leai. He is not a senior lawyer. He could be a senior person given the age group, but olonga tofinga is not a senior. Ala solo. Is it something smells fishy? Well, that's how it is. Ole fisilinia. Lamena le famavae le taimio osua. Alena o ai no fatau tolua. Ona watu lai mai la leo le whainga ma lo ale fast. Le ta iai le fionga la au le maletoa. Ona wata ele. Le la o fatoa fatulanga I fo ila male loia sili. And knowing fo ila le telom ta upuia wadia e mai. Ua toi fata atia sa o la vai le fionga loia sili. Le totono le matanga luenga ale attorney general. Ele mea sa tauna ta atia ai. Tao I totongi o lo ia le o totono official lo si. Le pe o complain fe me wa fatau. Fatau ele malolo ia o tono yo e. Wa le pe o mai uma sa tofu tanga luenga le malo malo ia. Le o to mai uma tono o le official. Mo le sila fia le atu. Tala fia ngai fai unga malo o le fai unga lo si. Tulepa I le taimi a o lo ia sili ia savale noa ma reva bita. O ia sato a tele lo ia sa famavai ese me lo official lo ia sili. Ona lena na maita wai e yaile differences of opinion ale lo ia sili manisio lo ia sini al mtanga wenga. They don't agreeable to ya me le talafiangai. Ma le fia lau tangata I le lesi tianga o totongi lo ia le to telen famavai to atelen o esen famavai tula ia tu lol fainga malo le fast lo olu tasi le fai e lo la ia le fianga ia fia me le fai unga e remove le lo ia sili leo savale noa le na suia to ai lo la ia Helen sua at the time o le tulanga fuina ia le faisa ia isi sa famavai le taimi o Helen sua ona le ae tino I to telelo ia wa over ma le se fulu mon tuptau sanga e le ae se si tanga am tanga luenga leo ma la faisa ma watu sa yele su enga sa fai ele tato fainga ma lolo tulai mai nei sa ile su enga po la tonu le mele tulai mai o le manino ai la sao wa fia tau sanga le ese si tanga lo ia ma o le manunga foi lea
e tau fiofi mai a tātou lo ia, o ngā e mana o mia le to te lo ia, e ngalu e ina te tono le ofiso le Attorney General. Ia a whaila le whainga le nei le whainga o te tongi, wha a whiwhea lana tau fi mau ia to te leo o alom whanau o le ua qualify mai whafo to whinga whalo ia. Me whala le to te leo isi, le ua wai whaia la tau private clinic, la tau law firms, ona o tūlanga lea, o le aise, e le o ieni whamanuianga whaanga i lo ia, si tianga o la tutotongi i a wala, ia pefo o la tutofinga ma le ata mai, anga maa o la to whaungaina. Ia, ia ua matua i tala whaanga ile si tanga lea. Yeah. E me whapea whanana o lo ia, le whainga mai tawana sau no manino le whionga le li pale mia. Elena o lo ia, le whae titilo tūlanga i leo, ai mai se au nanga tā ua nei o whale mai, ma whaia onga. Yeah. Malo, whaftai, tā awhi mai ai i le, tato mai ai i le mele whamawai ai i iken kaya. E te tau tari tonu e relate le whamawai lea i mea tau le maliu lea e vesi lea o matemi nei le o mōsewai. Tula epa, you know, we don't want to put it out whape ua tātua ia po ia. You know, it's obvious. It's obvious. It is obvious. Pei se tuli ngā sia le mele iai. Tu mai o le official komisina, knowing there's a whole rigmarole o mea tupu, ai le i whai iai lea mea tonu, lona taimi wha komisina, lea oso i loa whai le, avel whalo ia. Then quickly, sub mai lalo le, o le official lawyer sili, o inala whapea, ai wa malu ai, given na le wa tu la, i loa la whainga malo, ma o le wa whata atia le anga tonu, ia matanga luenga ma me ina ia le leile au nanga. Ia alewa, it's only, we can only say, it's only the guilty conscience o le tangata, o le la whapea na alu turi ngā sia. Mana ia. Tā awhi mai ai i toe vane mai ai whafortama leo drug tests. Ua whai ma mea ula tu lai pa malantamo sioi. Piu tali e iai whai mai o mea pepelo na whalangi o le drug test al pale mene. Ele se me tupu. Lea se tātala e whai i le ori ia. Ma wha manatu iai. E tupu rawa mele i le isi whono tanga al pale mene o le asau. Tula e pao au talia toi lunga social media. Whako ia, o pe whai le tau whai, o pe whai le tau whaaleanga, o pe whai le tau e wha, tau wemu and all this. Pe uma le mea sa whai le forensic. Pe uma le mea sa whai le forensic. La lau o le pepelo tau whaaleanga, o lea lewa na ta atira ta tianga le lele forensic e leini me o tutupu. Wa nei lawa umato e pisa. Lewa tau no manino lava le fionga le li minsta. Le la te tia i e whaama mawhaina. E iai mata uku te tele ale si o tusi. Sau no ale minsta o whaafita uli le li poti le ngei o le forensic audit report. Le sasu so ina ele whaaluinga o tupe ngā ruenga te tele. Ale malo i le taimi i lalo o le tainga ma le whainga malo ale HRPP. Le pese lava lea, la same nota lava lea sa pe pese ai, e pepelo e tau whai le forensic. Wane la tala tu la e palena whai le live. A whai e te loe sa awa te pisa. Le tala lea whai anga le main style le forensic, le main style to maua. But, you know, he's asking for trouble. But let's face it, mana ia le whaika leo whai minsta tu, sa o tu lava. Le foi lao tau whai mai i le drug test. Ia, ula pea. Wawhato ai loalo ula ina ua uma. Su ei foi te maua. Ia na lola ia te tongi lo hotel li o Dan Malala. Te tongi lo Dan Malala te nofo ai. Anei. Tamai i lea foi. Tamai i e whasoa ino le meren tupu anafi. Wha se furu valu tu malo. Ka amaka mua le koru le koa.
ta'amata me fasalianga si umu ele tele satana no si umu se vanawa e moa ni tara me si umu. If not, then leave si umu alone. And na lufi ma oi fasalianga. Ta'amata me si vangana. La se me te manatu. Wat tau ia tu malo on ngā rue whatasi male manmaro. A whai no pēno whai atu tula e par ta whatata noanga nena o mātu ne. Nena o la tala lena whai atu. O lea la wa maua le tonu o whasali leanga o le a tau fia le lato whamanianga. Ai a whai fo tu langa le lewa tu la i mai ai ano a maa ia lufi. O le lato whasilingia o le saunoanga le lato tofi. Tofi whai pule a le mean star foi leo le poloketi. A foi wala to fesilingia le saunoanga le fionga le mean star. O le ale le anga o saunoanga le fionga le mean star. O ia o le mean star. O ia e nate a maia wha la manga o le mata upu i le mamalu le atunu. Whawhile mu. Tu sala le wa ma le saunoanga le fionga le mean star. Alai me le walu e tu le epa. Loto tinga ai tu le epa. La lafo la fonga le manuia. Ai se e la to family a le tu malo. Fai le fatu senga ile ale tu. Ile ale tu o fatu sei ele o se le sau noanga le. Ai o ma fai na to fa pe mai. Se tu la epa. Le ai o le manino sau noanga le fionga le ali minsta. Ai o au sau noanga o le manuia. At any time we se so la to lu ia tu la epa. Ai sea. E pala ai atu la e papa fale na. Ai e la wa utala len fai atu. Tu ulu pol kiki e lelea. Lena no fai atu ala utala ia. Lela wa utu langa ia fasal leanga. Lea se tofa ate o lea se fina ngalo le fai ngā malo. Ile mele wa fai lufi. Wa atu sa le fa wala tau te ele. Ile poloketi. Wa ole mi stale e onga le poloketi. Le te ta ia poloketi. Sa tau na la tau. O la tau te puipuia ma. Fa me melo le lato tofi. Ya ale la o fai unga ave ese. Ma fanua sila I upu la lafo a tofi lau na lafo ia il parimia. Na tu sila le upu ale minista na talia I tule epa. Yo. Yeah, total two different approach. Absolutely. Two different tones. Yeah. Two different tones. E tiro foi la o le tone a le sa fai fasa leanga. O le tone e initiate ai ia vesinga ma taua. O le tei o le tone a le fionga le minsta. O lo o avatu le awale fa mamla mai. I le tu le fa leanga nu ma le tu te tono. I can't see any wrong in that. Unless wa mental stability uma mafofo o tangata. Le fai atu tale le whapeta te o ia o lato maluma ai o le langona o le whanonoa ona o le tūlanga wa tūlai mai. La o whaila tūlanga lea whamanuianga. O whaila o ani langona I le tūmalo. O le mātou whaipule, o le mātou minsta, a le wa mātou le pai I le whamanuianga. Ai se ala. Wa ese tō whaia o tō. Lale me wo le tūlanga. Ona o le se seo tō whai unga wa whai. Mai. Tama sa wa I mātou tūmalo. Whasale langa lua. Whamatale asau e te tau tilo lau wa ainga whata mai tai. From a lady's lens. La asau sila e ono tūlai. Langa lentau ta pena le mo le meo le whatu e senga. Nanga matu ia te le upu ina lafu. Yeah. Teita. O te toe ai manatua o I e so onu matu sa wai. O tofi lau e ti alisana la wai. Pinga ke dominatinga atoa le vahenga o whasale leanga. O maliu rato ina. Lona alo ta mai tai le ta mai o ngatoro ai. Lentu le mai. Napa u le anga whaia la wai I ia mangele se kati. O le talabou. Ai whapapela langa koe challenginga ia mangele I le puarota na umatu nei. Peitai. Ule ai whaoso mai la sa maulea.
E te e ono a afia ia le tūlanga o le whatu e senga le na tau sau le uto e tauwhi. E iei se ai me tele le tamai tai lea o ngatoro ai I tu tonu o vangarea. Na whailoa mai se reliable sources. Whapea o lo ainga tonu ai I iwa. Whapea mai la aisa I ese whanotanga ale tumalo po nisi o nuu. Sa maari lia umarto a tele e o e aver whatu e senga po le ifonga I le fionga le li pale mia. Ai oto o nei na tutua te tee. O vae lua, mga tolo ai. O la uwere na te tee ma. Whaper whapa o le whaupunga. Au atu uma wala loina tātou e o e whatu esei. Ia te ia. Ia. Ioi, e whafonga la iei tula epa. O le a se file mu e maua. O le whaanonoanga. Ngā tolo ai o le alo le sa pale mia. Ai o ia foi o le tina o le tamaitai. O ia o le pae ma le auli. A watu sina manatu to tonu. Ina ia tau whaafile mu le mata upu. Wa le lau te maua lento e wala o matangata ni. Aina fo no fo I le tu malo ananafi. Ia. Ai whaapea ai la. O le wato e whaasala. E ali I mawhai pule o whaasale anga lua. Le afio anga o iwa. Ona o le latou. O le latou whai unga watali ai maa ngele se kati. E a vea matai fono. O le fono whai tu malo e au noa ma le fsilingia o I latou. Ia e la mela a whape te le no foi I iwa. Ia e pule lava matai o iwa wha e le latou le tangata I te tono le latou nu. A le whape e le to e umale nei me o le la sa solo le manuia. A le whale maua tu whape mai ni li poti. O le tamale ia tofi lau lino. Ia. Whape o ie e le palota I ia whasale anga lua. E palota o ia whasale anga tasi. Ia. O te tunta te le ai na vaenga. O le mena Ina winga o le tala le tau whai atu tula epa. Ma aila I te leo le a whaina. Ta te titilo la I te leo le a whaina. Wa le ai ala se tō wha titilo. O le tele ni mea wa solia. Ta atia loa e fofo ala mea le mata upu. Ia le pe fōlinga mai a. E le ai se fōlinga o se tūlanga e fofo ala mea. A ona le wha atupula ia ai o le vevesima. Ia wawhan ma tūlanga na iai. Le la le lopo le me la o iai. Pe o na o sa vavani le fionga le li pale mia pe a. Ia. Te I o tātou waba ia. Pe whatau nuu la se whatu e senga. Pe le ai. Ia o le mea te tauna whai. Leanga a fua I upu ale ministana ave I atu le. Ma upu na la lafo e tofi lau. E vala I sini. Vala I sini. Ele ngati ko le natu la epa. Ele na o tofi lau. Ele na o tofi lau. Me fono atoa le nei. Mtua I te lelo na wha le tonu sa iai. Ia e peo le langona wha noa le nā. O fea o iai lo ia sinia. A o fea o iai ia sui whai pule sinia o le maota. E sa wha iai le fionga ia fonotoe o ia o le sui tai. A le langona foi la ia tea. Wha oi, to ia la le tūle nā. A fea o ia le sunga ia o papo le fionga ia whamuina. O ia o le sa whai ma whai fe au. Lana te loalo na to finga. Whaafi le musu a e se upu te tonu. Alen tato whafonga mai ai. Wa matua I ngungulu le atunu I le ngangana sa whaonga I te tonu o le fontanga lea. Ia. Ele ngate na o le tūmalo o le li o lo au. Tui te ato al peto o lima sui na tūlai ele nulea. Mana tu whaonga nei upu le o le tui le amo, sai ma tui le amo. Ele a vele pare mea po ilama, ele o tui ngā upu ia. Pau mele I loa e Samoa. O le fono le o le fono na whawhau. E whau I whalenga ina o le mano. Pe o le whanono anga tula epa.
Yeah. A o sesi fo ia o sesi o le whainga malo o le vaenga whai. Yeah, yeah. A o sesi fo i. A wale tali tula e pa le tali le sui tai tai mai la tau nei whaafewhea o le tamā lea le fionga ia whamuina o oe o le whaife au whaau uina. Nā fu i tu sai ia la mana mana mas fefe au lona tūlanga i le mea ua iai. Tā mai i le vanga le ua whalongolongo le porkalami ana pō. Ua ave share fia me ma le porkalami al fun whaavai lotu whanga. Ia e te sila from a woman perspective. Nā sau sila ina ua a whapela o tina oe o tina le ua ave share ma le ani langona. Tula e pa. Ia uia as oritina o le fionga ia fia me le sa whapito tina. Sa le tatau ona toe li liu e alue lango tula epa. Ai sea, lango le mese se le whai tula epa. Awa whawhawhelo na i tu malo o whea sili. Wa sili tula epa pe sili lo na i tu malo o le tali le nā le sili. O whea ia fia me e sili. Ta tatau lawa ia te ia. O i o le tina le pae ma le auli. Na te whaafile mulo na i tu malo. Nofo i ia sa saa mai le manue lo na i tu malo. Alan me lawa i nei. Wale i longa whale me tu wai na ia. Le wale liu o ia tula epa. Whawhewhela na whai. O wa tala whiunga i fo i lale whai unga lewa whai. Wa a e alu lango tula epa. Tula epa la te. Fōlinga la le wa e i oe i le te e tula epa. Wa e te e fo i lale poloketi. Wa whetau i whai unga al whai ngā malo. Wa tonu mano mele tali ale steering committee. Wa pe o steering committee anga le whai unga le whai. Ia ve seifia me ia male poloketi alo tu whanga. Ia o le ua mautu atu ia nisi o mata upu sa u talanoa iai. Ia le ua ta olola i mata upu nen talanoa ilo i sili. Au mai ape ele fionga i le pale bia ina wa uma whai lana whaasoa ma au ngani mai le atunu i tei fono so whaatasim tei fono tutua tasi alo lofa ia whaamaoni i le atina i le atunu. Tulai mai lorta mai tai mai au mai ai vaenga e lua le lei o tatu e ave i luma le atunu temi. Vaenga mua tula fono to e talanoina. E whaamatala me le ownership o tupe nei, o poloketi nei. The property, the government's property. Vaenga mua na tula fono. Vaenga lo na lua tula fono. E iai le malo si anga i le whainga malo. Langa upunen whanga o le sis. E taofi ai ia tupe, ma le whaangai no tupe, pe a se lo na whaangai. O se mea matango fia ta pena whaatasi o tula fono. Ma le whaasoi no tupe ia. O la sa usi sile. Matua i whetau i maono mea tula epa. O le mea e fia ai. Ona ua whapena, ona ngā lulu e whaatasi, means tā o le poloketi, means tā o le tupe, ma le tātou lo i sili. Because e need le vaenga o tula fono e whapipi ia i au nanga nei. Wa le la te pese. E leni, pe o le langa le sa whai i whasa le anga lua. Whapea mai. Aina tala non tangata, ta tauna tātou whaia le mea tonu, ina ia maua e tātou i tū mālor whamanianga. A tali whapea, e leise me tau te popole ai le whamanianga, langa e le mawhaina tāu fiofia le whas, e leo ni lato tupe o tupe a le atunu. A e whawhetai o le ua tali manino le fionga le loia sili. The money are the property a le mālo. Ma le ufa manino, a whai ai se tū langa ia e mai, o le whaonga se seo tupe. E iai le malo si anga o tu la fono ma le malo, e sis dai taufi. Ia tofo la iai la tau ia. Ia tofo la iai. Wape o tu langa le iai, mai ale amatanga ia tu la epa mai la tau nei. E pepelo e le tupu e le art. Le la o tupu le mea o manuel poloketi o miliona. A le wai lolo la asau le 2 miliona.
O lala melo tulai mai. O le ua mai e finau vale. Mana na o whaumalo si atu tupi. A o se lato ana watau. O le ana watau al whainga malo o lo tulai mai. E ono tatau e foi la whainga malo. O na lato whaia ni awala e pui pui ai. Ma ia manuia le whao ngā ina. Ma le whao ngā tatau wina o le tupi. A wale manuia lau tele. O le manuia le usa saa atu whaasafu atu. E ngā lulu e whaatasi e le malo ma o tātu tangata. Ina ia maua le manuia. A lan me le tulai mai nei. Ese le whau leanga le me le tulai mai nei. Matamofia ia le vanga tonu le ua tau ia I le temi lea mawhanua. Ia. O le ase tata ma ai le au ngani le fionga le li pare mia. O tote te fono. O le lenga ma le manuia o ploketi o le nāua I o tau au. Le ase ta whautuanga e ave te fono. Ai meise lau te lenga o le atu. Mantua fo ta fatata noanga le aso sale na batu e tātu ua lalo. Mo I lato umolo ngā lue I matanga duenga le malo. O le alo tūlanga tofi. Ai mai se foi ia fono wha mai. O I lato te te fono. Ia tautua nā ia tau ngā lulue ma le wha maoni. Whaia le amio tonu. Pela le wasau noa le fionga le li pale mia. Ono lea. A le leile lato fua ina ma lufi ina o le manuia le nei. O le ale lumana I la maua. Te lele lumana I o Samoa. Oe malo ainga. A o malo ainga. Samoa atua. Pa peta to whainga malo. O tulanga na iai. A ngā lulue whaatasi tangata ma le malo. O la le mea lato whaieni si winga. O le wasasa atu le manuia. Sa atu manuia pau le meto te whai le taimi nei. Sa ili research o ani mea le leini ati na ele lei e tau mawhai ei oe malo a inga. O le ua maua le wha manuianga e mawhai ena whai na ati nai. Ia, o le mea tau, ua ia e se futapu kalame le verso, e se tapu kalame le so. Ia e fauama whaunga e ta pena ia le, ia ta mai, ta ua le fionga le li pare mia. Lua se furu lima I tu malo e o mai le temini la tue whaasafua le 1.8. Ele I o mai tala tupe. 25 constituencies. Ele whengo fie ne melea. Tula e pai le whaingo fie. Mantua le sa maua. O lo iai ni tu malo, lo iai ni su enga. I le wha le tonu, le wha le tonu o le lato lufi ina o tupe o poloketi. Ai lo nau pele whainga malo. Awani a na awala ma me e poloka ile manuia tu atu. O le ua whaile su enga I lato ia. A le ua ta atia ta iala. Mo le manuia le taimi le nei ina ia. Maua ume I tu malo le manuia. Ia rina, le ala ua batu ia ua whaasafu atu le tupe. O tau ia le lusfuli manai tu te whaafafonga. E sele anga le lei o le malo. Aisa, ia one I toa. E ui no tu le whaamaoni. Ai whaamaoni le malo malana whaasoa. Tau tua nā, o le ua aungani atu le taitai o le malo. Aungani atu ia le loi sili mai lato uma. Tau tua nā ma aua tatu te melea manuia. Ta ofi foi poloketi lea. Te lele ia leo la whaina. Le tula epa. Ia mai. A whafonga mai le to atele le mamalo le atunu. Le taimi le a bea le fionga ia mulpola ma min style poloketi. Le fontanga le sa o e New York. To atele atunu. Tele atunu le aus South Africans and all them. Le mana na lake adaptinga ia le poloketi ngai io e. Ia le wa amata mea tātou sa mo se tama inu. It's only a little dot on the spot of lolang. A le tātou amata mea. Ono lea o le whawhetai I le tō whatatala a le fionga al pale mia malana kapeneta o le sa ili manuia mō sa moa mai se oe malo a inga. Tolo pole se lauri masfuru. Se ia mai ale palota. Tala whiangai le mawhawhonga o le
tula e pa matua I tala whianga ele whai unga wa whai e le whianga le li pāle mia. Wa e uma e fo i nei mea, tai nane lava o tau mawhainga ina ia o ole le tupe mal whamanianga nei I mātua a meise langa le wa ea onga. Ai e mawhai whanga o interpret se whape o le whaato sina lea mo le whainga pālota la I titi le whai nei. O leo o toi talia e whamasinonga leo ngāli fo I lea. Le la tarusanga toi fo I mai Australia. Yeah. Nga tena o talia fo I tarusanga ia tu mai luma le whamasinonga na ngantu ia iulailo tu mai pula suvat vea pula salusu mat valuo. Me na o tu ia whamasinonga instead of July. Te lea suinga ua whai le whamasinonga ia mo le siringia e le ngāli. Nasinga. O tele I mawainga la se tala I tūlanga lea ai pe e langona I la le whanua noa tula epa. O na o lea watalia le tala sanga le ngāri I lea. Ai o iai nisi o tamari I lea sa lokaina pea I le to ese. Sa tala sanga. Ai le I mawhaina na talia ina la to tau sanga. O le fesiri la fesiri a elma fau. O fea base ele lainga o ai e sapai a o ai e totoso. A whewa se le lainga I a launga tasia lava tangata anu sa moa I ala tu la fono. Ia, tātou ia wa le sfarele nei. Le sfarele nei lea o le a lauinai ia le whai unga. O le tali, le pina valo ia e nisi o vai whasala lau ia. E whare pui ai ia le pāle dio Samoa. Te mai iswhinga. Tula epa o la utali. A whaafonga me le whionga le li pale mia. Ma le laulangi atua foi. A whai a o atu las whareile e sau le tali e manuia le whamasinonga. Ua ta tau lo le whionga le tamaitai lo ia sili. Whai molianga o I la tau le nei. Whawhena o mai oe e fola matalo e whapui. O lātou ni whamasino. O lātou te whaia ni whai unga. A whai kola o le ase tūlanga se mea tuku mai. E iei se mea ua tau I lo uma whai lo atu e whamasino ia auto o lele I loa le atu nui. O I le ati tilo iai. There is a loophole. There's a corruption I te tono nei mea Ai peo na pai atu. Se I tātou tālia, o lo o mōlia tālo sanga, ina ia maua se tāli manino le nei mata upu, I le aso wharaili. Mana ia. Ia, o te manatu mai atua tapu I te mana, inia tapu ne e te pena meile. Yes, inia tapu tula epa. O te whaftaia le whainga malo, I le te leo le amana ia tapen penanga, mo le tātou tuto o tasi, o lea wa e to wha. Wa e to wha, wa uman whatunuina, le sa avea ma whai pule mua mua le to whai a manne leua a patasala. Ina ia toi whaafaua le whale o le mau. Mantua o I o le whale le na a matai, whaatatanuanga toi ina, I le sa ilinga o le tātou tuto tasi o le malo sa mua. Whale le mau. Le whainga malo I le lātou tūranga o mai o le amwhaina toi whaafowina Ia o le maua mai se tala vou, se fulu whātau sanga. Se fulu whātau sanga o lea ua mōlia I lona whaia o ni mōlianga whiusua inga ma whaapia whai ainga wha malosi I se titi valu tau sanga. Ia. Vai le lai titi le lai e te mai to e lau nei se taimi o te aso le vai aso le nei le tūlanga. O le wali patia maia nisi o le au whainga luenga, o le au waa o le Lady Samoa 4. Le wa iai molianga o na ua maua sa lato a maia whananai ni whala au whasaina mai le malanga sa mai tutuila. Ia. Ia. Lewa maua mai foi le whaia onga, he pleaded guilty
I lona molianga whala whasaina. Whapea whase tangata Samoa sa sau le malanga mai fiti. O tangata nena fo Maui Australia, sau mai fiti. E sau la male vai inu whangale o le chocolates. Ai mawai o le whai le meth mawai ma le tele o tamai containers o la o iei tutonu ia whala au whasaina. E se le o le tūlanga lea whatoa e fo ia onga. Aea e lava I fusuanga ma wha le tonu le maketi sa walalo le la wa lusful wata mai tia onga le fifi le wa suspended. Le whatali le whai unga le whatali whai unga le onga malua fau. O le tūlanga la ietu la epa mana tua fo I tau sanga le ntea. Man tua tau sanga le ntea le sa ye le alo le atunu lena na fasi fo e marifa le onga le fifi. Le mo paralyzed lava le atali. Sa amai le whatau talanga lona tina I le aso le vai aso lente anei. Wa tau le mawai e si mena tau tala. You know, he's lost. Yeah, really bad to la epa. Really bad. Si mele sa het poi maru fo ona. Tonu la va. Ai vai tau tala you know, so sad. It's so I work for my eseleta mai irita mai titi. Lena fata no mai malontina fa pe mai mai titi lontina. Ai wanga I loa lai fan pui le tangatan fasia ia. Le upo mai titi. La me loka umi e wo mai tisi mas kidisi masio asofia fia. Ma eu le loto fa mangalo le atali ai langa ua tau le tūlanga lea. A whai o tūlanga le wa whai e tamaitia onga nei. Ia wa tau ele le fufuanga le wa whai el malo. O le mta upu muli o te fia watu la epa. Na ngalo e te o le vaso le nta. O le mta upu le tio le mai Australia le o te whainganga le utanga le vale. Le na saula na whaasoa lai mai se la whaatata noanga ma fontoi. Le la ala fesili. O ai le e lafi tua whao so mai o e te whaia tala nei. Le la lau whaia te oe. Whapea mai. O le a alu e whaai loa whaia se li poti ma se suenga. I te tonu al malo Australia. I tangata Samoa umalo no nofoi Australia. O le la tau te mawaina I le benefits like sickness benefit or unemployment or disability whatever. Whapea mai, e soli tu la fono le lato mawaino tupe mai le malo Australia. A le la mai o e ave tupe I le stalai mo le valele. Mua, e le ai sinau fe au e tasi pe lua. Lona lua, e le ai foi se fe au le malo Australia. If these people have served in malo Australia, retired or become whatever malo Australia, and it's by law we're entitled ele tangata le ile benefiti. The Australian government doesn't care how they spend it, as long as they don't spend it on drugs. Yeah. But it's their investment. Oi te alwa mena ta o mo le tau faleanga. Me tonu na ta o le tau faleanga. La me la abre foi lote pisinisi tangata. Le leipe ale fasia I o se tangata ina. It's the privacy information na tangata nei. The Centrelink. I used to work for Centrelink. The Centrelink in Australia le winsi nei Yamato New Zealand. They don't give out that kind of information. Yeah, oi la ela toi ma efisi information na tangata ma avai. That's the privacy information na tangata. It's confidential. Ale was aulo fia poto. Where if you poto mai hello, alwe toi a onga. Ia, o leo tātou o sila mio sa moa ma whanua ile a whainga te meo le loto ti ngā. Le anga no whanongono whai are sui lava leo whai melantala e le mau mawina sa na lima se lau. Anyway, tati e pele vale e whai whapera awaia. E le mana umia e sa moa sana investment ile meo loto mwhai ile atu. E sila fia tangata nei ma whanua. E leo se mea vai o loto mwhai ele malo. O nei mea uma.
o mea mo le manuia o tangata lautele. Au lea lava la no nofo latou, ma vavae ese latou I manuia lautele o le atu. A foi pena o na tātala no mo moi foi. O le share lea e whai le maalili. E le o whaapea mai le whainga malo. Se ilo ai te sawe a mai le wha maungianga o oe o le member o le fast. O le wha sa fua so o se Samoa. Po o whele pāti e te iai, o le ale lanu e te iai, e awa noa ta tala le whaitatoa o lau investment o oe tangata anu. You're right. Tulangana iai. O iai ni a inga I Australia wa wala au mai. E ni tangata na wala au mai, wha mole mo whanua. Ma tau te fia malama. O na le ua whaile folanga la lea le ula lea. Le la o wha maro si au iai o tātou tangata. La o watu whata ta inga o au. A wha pēne le ua mawala o benefiti. And at the time ele mawala o benefiti, I had to submit all details o lo mana o mia mai ele ofisa. A watu wha maunga, wha maunianga o la uno fo mau, wha maunianga o wa mai de pepa mai le fo mai. Whatever documents o lo mana o mia mai ele official center link. Alu la au provide. A whaile su enga male le assessment, okay qualified. So all they do, they don't want to ask me, o whewha adu yellow tupi, they don't, because that's against the law. The policy is, wa application that I'm qualified for that benefit, so therefore they just pay me. How I spend it on the other end, that's none of their business. Vangana whapea wa maua leo, all that money that I get from the WINS or Centrelink, o leo wa ufata winai drugs, o leo la e whaiele li poti na. Se upu whapea, o whai mai nai tangata, a mai se nai tangata mātutua, mai tupai o mātou, e mau te fia o la wā I Samoa, ai o leo mā nei e lea fuanga le whainga mālo, e investi te tonu o le waalele al mālo, lela wa yele mato popo lenga fatu le ai. E le ai se fe au le ula le na te whai ai. E o inga la tu tongi mai fafo le officer because you're not a lawyer. Le o se whamasino e te sawai e whaile tu langa lea. Lela adia e mei I le winga matanga lea. O la ato e alu lava le Samoa li poti le Samoa. Talu ai lea. Talu lo loto e lea. Ma le loto tinga po ai nai wha o soa o e te alu e whai mea vai. Whai mawha te inga mera tupu mai Samoa. E leo mai la tau I whaasoa oe, e whai se mea e tu se mea te oe, mōri ai o tu la whono. Ma whanua tai I le vaenga le waalele. O New Zealand Australia nela amata mai nā le whainga malanga mai Samoa. Ai la utaro sanga, mana tua whai mātou ni Amerika, o le atu nuu mafuri iai tutuila manua. O tai ei le wanoa lea, ia o te talo sangatu I tama whanau a Samoa. Samoa tutu o tasi, tama whanau o tutuila mamanua I le malo tele. Ia o tō alo lo whane I le malo tutu o tasi. Ia ma le vaenga lea o le valele o se atu. O le valele lava o le Samoa tutu o tasi, o le valele fui nao tātou tutuila manua. O le talo sanga ale maporkalame. O lo to tele e to tele tu Samoa I Amerika nei lo o tutuila nei lo to New Zealand. Ai ono le atu nu tele e tau le longa le me no foi tangata. A o leo la o tai to tele foi la to mai tutuila man o le falong longa tapo kalame. E wat fatar sangai. Ioi tama fana ue ale fenga malo tutuila manua. A lo fangia le fa moe o lau malo tutu tasi. O lana malele ya o le ele se donation e lo ta sangatu e faisau ai ta sangatu e fa tau sau share o le uputonu na matala fia ngai I le mātua lalo e fa matala tu e fa tau ni au tau share o tau fo I tama whanau o le atu nuu ta alo football I Amerika a fa fonga mai o tau mātua e malama o tau mātua I le ngangana ia tau tuana alo lo fane I le fa moe o le Samoa tutu o tasi fai atu I o tau alo ma whanau o lo ta alo I tai 4 miliona. Io e alo fane ia ma lo fane I le wha moe o le atu nuu.
ia e whaatau sau share. Pai sau investment. Ele o wala au watu le mapur kalame e tau tia mai e donate, e sele donation, e sele investment. Ina ia au lang o le wha se mai lava e to tele o ilato. E whea a donate ina tupe, a donate a ngau wa lelo lan me whai. Pa wale leo whai au masui o le tapu kalame, lang o leo te nofo i nene malo tele. O inei ia e pe e filongia ia tangata nofo le malo nei, o le tele o tangata nofo i Amerika nei, o i latou o uso ma tu whawhine mai Amerika sa moa tutuila ma manua. Mawharon? Moni tula epa, ia, o te tali tonu a ia. Ua to a tele, ia peo no whai atu, to tele wala au mai, ai mai se ala ina ua taule whaasa launga lea nei tangata mātutua mai Australia. Ia lewa wha to a tiei, a tau whaafafonga mai o to i Australia, po ai lawa whaafonga mai wa le mautonu ia whaasa launga sa whai, aua e te popole, e le ai se mea e te popole ai, wa qualify oe i whatever benefit wa mai e malo, nasa ave uma document process ai, wa e qualify. So therefore, the government will only pay it to you. How you spend your money, that's your business. Mai le fisilingia fo ele whainga malo Australia po nei New Zealand. We don't ask the people, how do you spend your money? Wanga na wa any circumstances that in need or were desperate, we need extra money o ina fato a titilo e fisini. A se upo whapea o le aluato o le ali i le fisini ngia whapea o pai mala whai. Ia o inga le wata wai o le whaitala loto e le lema loto tina. Tai. Ia o manatu umatu le tele o mtaupu atonu fo na ua mai a mai. Ia e tau ia i le tau muli muli pe ale ai se isi le o ina. Ia o le tula epa. O kala o pisi le weekend a toa. E o mea le taimi le nei au tele i saulunga po kalame. Ia o le toa tele le mamalo le atunu ua wala au mai. Ua wala au mai le tatou mai. Ia o le tatou mai le nei pe ona whai atu wa iele si tanga. Ua le o toe tolu se lau, ua tolu se lau ma le ono. Le tau o le pusa vai a toa. Ia o le wha iai ia. Ia tatou whamanianga masani, ele tatou Redox Gold, whapele tatou Renew 28, ia ole tele, to tele mamalo le atunu, ua whasoa mai tula epa. Ua malo losi i afo i le tatou Redox Gold. Wa sili ia la tau lea, e lo le ingo Panadol, ma painkillers, ia e tele fo i tia fianga o to tonga e mawai. Yeah, na saulola ia favorite. This is our energy drink. Yeah, before in the mele mawai. Bisi nga wenga, fayo le asia, fayo tapo kalami. Le se taimi ia dela tasia le sachet le i te tonu or fangwai. Ia na inu la ia. Pea ta sangatu, ia intangata wala au mai wa oka. Fa mon mole awani to wina i le po. Yeah, don't ever drink it after 2 o'clock in the afternoon because it's too close le po. Time you find out longa. Yeah, too long na. Na iai fo ia tatou po kalame fou, iai fo ia whamanianga fou. Yeah, lea pena wala au atu fo ili malu la u downline. O la stona inei to e amatai na ia tatou Zoom training. Yeah, e send aku le link i to a wifi tasi. Telem ta upo fia whamam lama, o ila tau fo i o wamana na o sign up, ia le lei wala au mai, le la whaelo atu le tele o mea ia auto. Ia wa taimil nei, o le wa free le membership. You only pay for the drinks, a free le membership. So therefore, wala au mai, reach out and I will help you out. Ia o le nā tula epa, ia wa uma atu le whatatanoanga ma le tulanga o tatou vai o le asia. Ia o le nā Samoa, pala mai si tu e whaelo mai ale ta telefoni ina, wha mo pai mo i tatou uma New Zealand ma sa. O le olua tasi, lua iwa lua, tolu wono o tasi. Ia o le nā Samoa whaasota iane, ia ma whanua tupai i tutono New Zealand, i so se vaenga o New Zealand, Australia, whaasota iane, ia ma whanua le telefoni na pi on whaelo atu.
o i mātou i nei Amerika ma ona territory uma whaeroa mai i le 5 o nolua, tolu fitu o nolua, e sili mai moa pe se fesili i asoli, ia e na te whaamanino atu ma whaamanino atu, ia tūranga fo i oro i ai tātou, e o tātou o kampani e tonu i nei Amerika, i oe, o lea i tau sa ili e o atemi nei, e le ulo mai ia se si tanga tātou i nei Amerika po i se me pele ai. Ia ai mo le paenga le nā mo le tā por kalami, ia se vanai se si me munu le tawhisa uno i ai. Le ai tu le po mo mai atua. Ia. Manatu sa mo le uma to ai tonu mai i le si ui o le maa unanga mo lau whaafongaanga. I e te tonunga sa moa, ia o ani mata upu o mawhai ono tātou taranoina. Ia e tātou te o lalo ifi nei. E leo te mwhaina sa ora upuna o leo tātou lunga i whaafonga uma ia le lalolangi. Manatu tātou te whaasoa manino, e whaamanino e le atua mta upu o lo ne nefu, wha ne nefu ina ele tātou atunu. E mo te minei, ia mai a tupai malo tangata vai vai, ia ma te whaatou whaasoifu atu. Soifu, ia mangia, toi wheloa i tu vai asfou. Ia, soifu ia. Soifu. Ia, o le nā Samoa manatu ana ua whai unga fo i leo le mātou tua mana unanga ia wala o whita whaafonga. E ia le taritonunga. Ioe. I tau se whiatu li ea lisi e mo tahau a soata ea. Ia o le sonunu. E peona whai atu. E o le e tapenāne matu whamoe moe matu i kale si la sa. A misi la se tatu por kale mo neva ia so lea whailo atu. Ai whaungale nā so ia si tau tapena i se upo le atua ia mo le aso sa. Mo le teminei. Tatu whainga malo. Oka se matango fie o au tāpenanga i le seru atu. A o le tāpenanga o whaasafua ina o le manuia o le atu. Ia manuia tele o tō whaiva. O taitai whale malo, taitai whale kalesia, taitai o ainga manu. E alofa tele atu. Le siufafonga o le tai au fōu. Ia mai lau tō ona masani tuila epa whaafetai li o sua. Tātou whiloa i tai au. Pe abati e le tuara choifua maleola a mo te minei